050-199. It's a beautiful Wednesday morning here on your radio. Hello, good morning. Bra. Sakwadiano, pay what pomo to say. Bra, come me who ya pa now say. Yamia domin who ya papa Pasakwadia. Ye den yamiasi anopay. Ye den yamiasi. The Yamiasi Mammy Sofu Penny, Honorable Bishop Richard Jeron Ducha Yagbe, the Adona International Ministry, so for Papa Bakupe. Meden Yamiasi Ama Kennedy Japan, Honorable Kennedy Japan, Meden Yamiasi Ama DL College Association for Meden Yamiasi Ama 499 Asante Zongo, Meden Yamiasi Ama Kufi Ima, Mrs. Minta, Meden Yamiasi Ama loyal fans of DL presenters, Meden Yamiasi Ama Minafu Mifie for Medenya miasi ama me yere ne mema medenya miasi ama mabusha nyina wa Yesu din mu amen. Good morning. Good morning, Hitman. Kofi man up apom to say Nyamia do bra kwa na mpocha na also Nyamia do me so me hu ya papa pa ya na nyamia se Hitman be da nyamia se ema me nkwa ne mabra bo me sa nyamia se ema wo nkwa ene ebusia no sa da nyamia se ema ye ma me Priscilla odobroni Nenkwa ene enkwala sada yamia su efa de awoda kese e marriage ina ado awo ashama afensuba and then any dia awoda so bad en yakobon so mbon number no any adom kwado adom ni amen yeah that's it. Good morning. Good morning. Wobaya ejiwa magi Abodino anti magi ma meti wana pay edeba mate Yamin kan ho ate na onye okese anopa sori enye izu timotimi sori ba ebe ma ya nyame asem eme ye de chechere ye were na ye san dawrade ase a na kire se nyame wa ye bi amawo anopa me dawrade ase wo ne bambo ne ne hwesopa wo de ahwe me ne mabusua me ma ne me nananom me fitamfo nyinara me dawrade ase mo bibia kwamna me dawrade ase ma wo ne wabusua Samene na busuya, kofine na busuya. DLFM busuya kesiye. Ya bedombi. Me da urade aseme mo adwuma yefo nyinara. Onwa difinu on fiba. Urade nkan won ho. Me da urade asema mofre nyinara. Me da urade asema youth. Me da urade asema mpanifo nyina. Urade ntutu obi bia na mo siye. No my Ghana da achi Anidaso ne youth no. Urade hu youth yi mobo. No wunya nu bone ne nom. Na won fa won abrabo enya de a ebeso nyame ani anopai nyame asan ye na de ani bi wa bi ne han fafa na to ye nso enframa ye humi ya nto ye ntua de a na kire se ya feda ene ye de ma no enframa ya nto ohan ya wa bi ato ye so yi eye kwa ada na won awurade ase ye da awurade ase won bambo ne ne so pa ne nyame nya adwuma anti magi nyankopon enka won so ho anopai. Good morning. Asante zonga na pe wapom to say Asoso hini atafehu na dawroma mate unkan di bibia ye de nyame ase mametio ye di kan atafehu a won tre wo hye watamfo anim amen o kwajo sa bibi na do pai me da onyankopon ase e de man sha wotimbe chekire nsemu eduru ni sunsu a okenkan ye tie kire ni ye tie sa wa me ye tie twi kasa papa atafwe wa nka no ho ebre na bre no nyinara na djuma fo mo ho nyina atafwe wa nka mo na munya odo na manya no atafwe wa ntra djuma nim na djuma nim fa na ni so ade so a e se de fata enfa no mo na munyina mo wura enkoso no adjuma nim papa do pa bi da wase matonyo wo na ukuada hwehwe nyame sumu no ansa na wo ebiasi ma jakwa de nyinara ye be da ni aja da se ni Hwehwe nyame sumu no ansa na wo wiase mu nyama nyinara be twamako amen asante zongo. Good morning. Me pacho mo rivals and people wapom to say Nyame adawroma na also nyame adom yesu ye hu ye papa me say nipa tie o program ya na chese mo yade the first day am tie anti magin kano e mu binu me tie ba bi basa ti bibia me ko so abo mo abaso ye da sepa an me de urade asema o mangana mo ma ye na ye mompai mo man sese Ghana ni kuni ni akura onhwe na mira Hitman edru debi na me hwe Sudan ne ade a aduane gu play mu na ye jai gu fom ni nipa di akira
na wo se ye de urade asemo man Ghana se wo sika nko a de aduane no ubenye bi ato afi misre adwempama ye president onyame mbo no ho ban sebi onu no di oman ne so se nenne o ka se ye na ye ni asem se urade embo no ho ban no man adwempapa no mfembu oman afi DLFM edumafo nyina onyame ntre musiem ade bia da mo akoma so onyame nyema mu o Yesu din amen. Ora even say that papa. Good morning. Good morning. Me pass your first saying. Good morning. You now say my meeting wanna pay. The Namia says, so they are say, I'm saying I'm born and full so a mummy you're soon sending you young and the fear. Then I'm asked Mamma and Lama Busu. The offer, Reverend, you know, justice, I'm more soon living ready in the street to stop praying on anyone can sign it. I'm a man. I mean, come on. You, that's it. Yeah, that's a papa. Good morning. Morning, Daddy. Me pass your anti-comfort and I pay what to say. Daddy, Yadumo, Namuswe. Yamia don't yes, you papa. Yes, a Christian shall not pay. So what's a man at the park on class and you? And you have 2 minutes a year one day, and I do my aqua. Because Mammy made the unqua, enemy pastors. Yamin shrub no mama what they were used to do. Amen. Yeah, that's also what to me afraid. And I pay 059340 6565 0534 050 199. Good morning. Hello. Hello, good morning. Me pass your first saying. Me pass your friend Sandra. Me favorite my freezer. Sandra no pay yen nyankopon ase. Me ko no pay me da nyankopon ase. E wo ban bo no hwe so pa. Odi ahwe me ne mabusuafo nyina. Wa hwe ye so aban ho ban. Anadwumuni na yekodae. Da se ufo. Na so ya sorry ende techema da abodwemu. Na se moja edi emu afu sane. Na ya ho ma asema na ya seda nko a na ye de be ma nyankopon da no pi. Me da nyankopon ase e de ma ya maame mama Priscilla. One ne mma ene na busia nyina. Me se nyankopon ho oden sonko kra e de ma wo. Sada nyame ase edema edwumayefo a ewa DLFM mu nyina mu nkwa ene mabrabo brakwa na nkwa no mabrabo silver lady na mu nyina ene DL etiefo nyina meda nyame ase edema nyina ya nkwa ene mabrabo brakwa na mo ne nyame nya eju nyankopon enka won so ho na pay. Good morning. Morning, brakwa good morning. Me patch your first saying. Mama Jane be kata bi committee 1. Mama anope yen ne nyankopon ase. Ye de radio ase me mabusua de patch asundwu mu ya tia tika boni bia. Meti muni mo ma na modwuma ye fo nyina hye wade nsa. E da mo asesa de patch mu ye ti mo nka anukura mu ne enije mu. Me de radio ase. Ya me enye mamu. Amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Good morning. Doctor Mention Pena Suhum and I pay what want to say. Anopay, Ayasida, and I'm the ma Uchipiam Ponya Kofo. Son of pay, ya sorry, etting common of pay. Minty, I think I'm only be a year. Name who may get enemy ma. Anopay, Ayasida, and I'm the ma Uchipiam Ponya Kofo. Hitman, or shed me no minuswa. Oma yehu emasem. Mami na nyamiasi emfama me shop penny. Pastor Emmanuel Ayitebi. Eye Pentecost shop a ono ye district pastor e wo sun kudie mu. Enu everywhere. Pastor Patrick Esiedu. Eye Pentecost shop a ono ye area head e wo sun. Anopay eyasida. And I'm da nyamiasi edima mu yepa men twempena ne makasa no enwa bibiri makraw na no nyankopon ayadwuma anope right men twempena ye da say. Good morning. Good morning. We ba share for saying I'm asking to me akasa no you mama nti wa no pay na na pay to the American say me da asa for radio ase kono what me share so different way they can say African committee Indian committee you can know it the other night na brakog na me pa cho we dey me pe restore no asem ne do na mo na pay dey me sorry
ahomachi bi a mezore bi a me so me radio na me me pacho restore time no yasesa ne kakra time na asesa nti anadwo bia no from 10 p.m. kopem se donko bebo no uti uni in anase uti a unso obehwe na unsa ka dwumadi no why mate me da se papa apa se unso otumi afre ene anopai. Good morning. Good morning, bro kobna. Me pacho efro say Achefa me majo me kasa fidodowa. adwa anopai ene nyankopon ase Bro kobna ene kaso kada kama kuma. Bro kobna me ni kwa yawo memu ni kwa de bako. Twe buso me do ndo mo dia ye no eja aditanta je nkwa. Fachomo. Ma umma kwa ma bonti sini kura to me kaseti ya me. Fachomo. Yawo memu pa ni kwa paso kan me singa me. Yifrimu. Why? Kama kuma me ya bi enfri mu. Da se pa ba konya me shira wate. Amen. Ya me shira. Ya me shira de kwa ochoso for udia property echiri because kai o ma ye peja ya ho. Ya kaka ya ho. Ya me shira wa no pe, ya me shira. Won se no buso fo nya di ye fo nyina. Me da se. Me da nya me so ase, anya nya me da fe ba kwa ka me ba kwa afe ho. Me da nya me ase. So dia fe ba ko pole ba kwa ka me ba ho. Ana pe me da nya me se bebre. Amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Good morning. Me patcho for say. Sister Magini pram. Oba magima minti wanna pay. Radio Show. Amen. I want to washing. And I pay me chia deal chorus association na do bruni and macam. And I pay me chia bra pram last stop or tompa boa. Area mama pram. Auntie Maggie the chiano. Asante Zungu. Ene busu ekuo nyina Awurade nhyira nyina na onkan ho adom ti. Amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Hello, good morning. DJ Hitman. Piano na pe wapo to say. DJ Hitman give me not now. And we that is come out the market. Then I'm going to catch shoes. Then the manita. Then the people sing that way. Amen. Matime that's it. Good morning. Good morning, Hitman. Dexon Bada Kukwa Kujeje Achima Dukra no pay wapum at the saying. Used to have dominant pie bonny as you pa. The Danyamia say. And a pay so me that kiddy upon Bobol Basse Yadom. And a pay Dixon Bada Kumedanasi. The Danasi. The Vienna and Medanasi maybe a smile or mangana or Mampaheni and an abu funumina. Medanasi. And my DLFM Kofarabai. Let my four Hitman and be amen. Amen. Me da se papa pasa wonso. But to me a friend up. Johnny live on Facebook, live on YouTube. Bana wonso wa share link no. Mo fufuro bi nso etumi ahwebi ana pay. Good morning. Good morning. Me pa twe fro se ma ne so kakra ma me. Linda, me so sira sala jaba ko. Linda yen ne nyankopon ase ana pay. Anana so ya da odjasefo nyankopon ase. Se enese ode yankopon ase. Yankwa yento yentia me shede nyame yama me ayana mintini yedia danse se yana me hu pere se nyu bibiera na nya ni se sheni petuturo omoko sheni petuturo omodo hospital mu sheyale ebobon krofo ni ami ni bi ni ami yam family she na beni na nyankopon hwa me so bo ma ho ba ma ni mo dusia me ma na adepa santi ni biwa na ne me ka ke nyankopon ne se me danase me danya me asi bebere dia mama busia madam fofo hospital o mo moda yale mpanso driver fo o mo mutu kwan dia nyame ye no ayana abura adwunen tiaseso edenya miase adomenti. Amen. Amen. Good morning. Me ba choma ne so na fe menti unka yi pa wadaroma. Nyame adom ye ho ye online no wa chiri papa apa aya no ma ne so na fe yetumi ate unka yi. Hello. No, online na me pa choma Mr. Wadaroma. Aya na wakasa de na fe yetumi ate unka yi. Good morning. Good morning. Me ba choma for say. Asante man Aka Medical Center. Asante na to say. Ghanaian mo. Mete won ka che papa apa. Me sure. Ye na nyankopon ase adopay. Ana so me da nyame afi. Mame. Na busuafo.
Then I have to say, about me, Hobana, letting us say I'm a 9. It's a constant Juma. Then I have to my other brewing in a bushing for and a DLFM for you. Sammy B, the money up here or you mate yeah that's a papa pasante so also what to me a friend of pay now what do I set up Eddie about Johnny live on Facebook live on YouTube ba na afi won so wa share link no Emma ofufuro bi nso etumi ahwebi ena na pay Kofi ma the message about na pay was what den yankopon se papa good morning bra kwabena I'm Nana Adoma oh okay so I'm Nana Adoma from Tema Community 2. I thank God for adding another year to my age of I thank God for today. Nana Adoma message up. What you about and pay Kofi my message what you about say good morning brother. Thank God and help me wish Madam Regina Adom of Asensuba a glorious birthday. You're from Kofi ma so Edifree a shaman and a Dubai and pay. Good morning. Good morning, Rakobna. Me ba share for saying because I from San Mikete East Lagos. Ma meet you wanna pay. Sam Rakobna Anidaso yɛde ɔso yankopɔn ase ɔno aso yɛ ne tenabea na asate su yɛ naso ntiaso wɔ bambɔ da abɔ no hwɛ score da hwɛn wɔn yɛn mɔbɔ na wɔakan na akate ase ko a yesu yɛ nyinaa ne yɛpɛgyan empire bo nsa na pɛ ɔntɛm no nso bibia so abatam a wɔda ayɛre sɛ bi na onyame nka onyɛ ɔmo a wonya nyame na ayɛre sɛ no no na drink ababa so wɔ Samira nso tumi sɛ nyame yɛ ndɛmɛ wɔ na do amen amen yɛ da ase papa good morning. Morning. Mama and Pajan, I don't pay wapum to say, Mama, is that? Yes, I do more me who ye. You didn't me say. I don't pay yet. Yamia find Nadia any bio. My be any hand for fair factor so. Nadia can say, ye done I'll say, why am I? Ya that yan tia, and one say, young woman free from my young woman free. Electricity kranka hene betimi atia so awurade ahwe ye so aboye ho ban na da so tinkwam a na ne ka ne se danase Hitman danase wo wabra boso wate wo ne wo mma ne wabusia me danase wo DL abusia ni nyina bra boso me danase wo ye busia ye mma awmo atu kwan ye nimu sade omote nso nyame abom nyina ho ban omo da so tinkwam na sidan kutonia timano Hitman nyame nshira mo ate me hwa mo adwuma so ma adwuma ne nkoso no mbo mo ho ban so kokura mo nya soronko e wo radio station biara mo nya soronko wo mo ntem da mo ase nyame nka mo ho me hwa mo so adwuma nkoso maye amen mama esther da se busia producer Michael Yemfa we na fe Yemfa NC good morning. Good morning, Hitman. Me pacho your friend say. Mama celebrate your last stop. Mama no pay my meet you. Yo, Hitman and not open the Yankopon say, Mount Cono Bussian. But to the Yankopon say, and I am Mrs. Messiah for Sonia Bussian. Is that the Yankopon say, Pama dear for no more? Madina, Miss Bussian, Auntie Mary Lakeside. Although Butano be Piara, go take DLFM and the Yankopon no Bianco. What is association born? Amen. My me arrange free poco ase anopay was what den yankopon ase chief or say bo apia e de free tema ase anopay what den yankopon ase papa apama na busua ne ma aseda ne wo say maseda insure say bo apia wonyina chief so what den yankopon ase mo na brabo papa busua ha ene ye de aseda ye de besi twedi ampon yankopon wontie na aseda na fi wonye yakoma so ade nyina emfama ye bra ye free fie e kwadwuman wonnom kan ho na wonfa yenko Enkudu asumdue ma adominante amen. Yeah,
This one says, good morning. You're from Doma. Tell my community to thank God for adding another year to my age today. I'm much grateful. Wish me well. I'll be happy with them come from Doma. 6 minutes since this one. Good morning, bro. I thank God for my life. Okay, I thank God for the life of my family. And I also want to ask for his guidance, protection. I thank God for the motivation today. 41 minutes after 6 a.m. here. Coming up next on the show. All the latest around the world of sports, the Anidaso pay. I would hear one some I will promise you, sir. Special good morning and come on, Rajwa Sabambi. I do not pay the one people to say. I'm going to I don't pay any taxi drivers say Tina. Truck drivers say Tina Pena. I'm going to show one Yamokasia. And one muscles in your more. One muscles in your double. As I said, Lord, we are quarter credit. One day, Kokumase. One day, Kosunyani, a water pay. I go on from Uncle some deable. Let me say special good morning and come out. Sam J Bakery. I am an artist and a pay. I go on them count. If you want your cassia. I'm not sure you would hear some. I go promise some and no quadano pay. She pan your dear bar. Now, for the thousands in attendance and the millions watching around the world on HBO pay-per-view. Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! This Macadu said, Man, Bizana pay. Lazy papa. Mommy say good morning. It's Hitman, good morning. And I love your shirt. To shirt never come pa. Thank you so much. And the way what talking, you know. Not me sure now. What about talking Anna? So him talking. Yes. What body shoe now say talking. First no so to sure. No about see talking. Send Mpabuano Henry. Yes. But no pay wafa ho papa. The way wafa ho na ye niam me you know. Is it that say what your sem debi? And I say what the akrade bi. Emu de na osaka. Asem de matibi pa. What asem de? And I see a breaking on. I say a long overdue crowd. Sir. So birthday ne baso. Oh sir. Nyankopo adu Monday. Mr. Hitman birthday ne baso. Oh edwade be. Edwade be ya. Na nyamkopon de afe baako. Yes. Aka me fie home. And yede nyankopon se papa. Na ofa so what to say? Ofa ho ye pa. Yes, ofa go sa no ohye. Yes. Na obusa na say I'm going to score more. Ofa. Yes. Obusa ofa. So ofa go sa wo say who should go see and you could do work up. Obey then. Offer say no can ya. We will score more. You know what I'm saying? We're gonna score more. We're gonna score more. Yeah. You've scored before. You score will more. Score more. We're gonna score more. Yeah. Don't cry my head. That one is beyond the scene. Okay. No problem. Don't sell it out. Right? You understand what I'm saying? Good. Appreciate it. Yeah. Now last time we were near the keep sharing and I say. I appreciate it. Appreciate it. Okay. That's what I appreciate it. Hey. Omubusano no. USA, yes, offer the Mikobio. Of I say he's going to score more. Don't put the genesis of it. World Cup in there, he's going to score more. Every crowd World Cup at the end of the tournament, for Fabetumia coming out as the goal king and as a top scorer of the tournament. And I offer, are you going to score more or less? We will score more. You know what I'm saying? We're gonna score more. We're gonna score more. Yeah. You've scored before. You will score more. We're gonna score more. Yeah. Don't cry my head. That one is beyond the scene. Okay. No problem. Don't sell it out. Right? You understand what I'm saying? Good. Appreciate it. Yeah. Of I say, dear Wakano, don't sell it out. Yes. And my mom can't show opponent in this World Cup. England, Croatia,
Panama. Yes. Don't tell their technical team. So far, and they lead the attack. No, he's going to score more. I'm going to score more. Appreciate that. Ofa. It's beyond the scene. Beyond the scene. Go sa walk or show World Cup. No. I bet GNSM. Born the crowd of a head. Pukra wa win your dread. Over your heavy. I must bring it up. Now if you want Samra back. As I said, you're Medin Kunim. Born the crowd, my head. My shall go. One was I should go. Mammy's out of already. Right, I will shut up. I remember Chima Kwaba crying some Koso Kramer deal 106.9 megas. I'm also a good moon. Some papa the sumo Jumadi Cassius Weno. Anidaso obia Jumadi Asusua. What me Godfather Mr. Hitman Casano Pay. One sweat me a lazy Medi Jumadiano. And so Chamima to Jumadiano. Baby Bianso Timumani Tejmadese. Bibi Bianso Timiad Quancanes and Opamadi Como. And such as in Yankupoya Duma birthday Chencheno. And then shoot told you when my Godfather Mr. Hitman ni bedgeno ana adia kanse ebasono na weno ye kunwo amamo adia kanse weno orphanage home enti bedeno ya the celebration enso ekọ orphanage home omo sebi nyanka na wisia o mobronfo no ana ya the bedeno enso ekọ so ye tete ye ko amado enti utiemu achichi ni benjense wonso atimi do ho agijumadi na se emenu dusu ayakohwe woma me no kase omo ya nyanka enso ni bronwisia for no enso ade kanse orphanage home na se bibi bia konka no pai besima kadu sei Malaysia me magudie mu nsam ya de suma se da PSC ankoma Lumba nsupa anopa bia tran sei dia medical di nkoma se juma komo so ase Lumba nsupa no pai wo mo kwam wo mafa juma de no ka mimusa enso ba na wono mana sempo no juma de ba na udi anopa bebo maden no wo mansan so ka Lumba nsupa ni bi o madama ya sinkonya agudie mu nsam ya de ba ase da PSC ankoma Michael se o coach wani ebu producer no pai wo be piem of video ma dia MC a walezie miam wadi jumadi no so sum ya Facebook any ade kan say YouTube ne so na say bibi bia konkara Paul Johnny show no live on Facebook dia na capital D capital 106.9 images audio videos audio empokrani ade kan say reactions audio nyina no me patron say to jumadi so na say bibi bia konkara pamanyane tie say brand fence say Kwaku Jones Lion wa bia ma say woman te jumadi no enso kan man pa fantastic good morning and come Sanso na Miss Rita who atama komtitu nso abiema ana poma ni tadwumade na aseda PSA ene ade kan se nchaso nkokra ana nkoma na pa fempo Sam Je Bakwe wonso Madina ne mpata mana pai ya cham ya weno eya Mama Julie ene niura Mr. Samahin afu munyina no ana pai ya cham pa na fe bema yaw ana pai ya ncha wa Madina me pacho zongo ni mana pa fantastic good morning ana nkoma na boss player na nkasa eya Mr. George Kwame Dako wano eya CEO Jaskins banana pay manyana ntiasan so abiema woman tejumade and fantastic good morning pa ana yadema dedication no yade show no enso ma opani friends Mr. George Dako esanse o ya heavy brutal no penchao yan shase fly number dia 1069 ko phone cross amana ne komo no later sinyina ne phone gonese won sansu tumi tejumade enso enra me patro big game no toja enso EPL at the time club ya friends Brighton and Over Bians no Chelsea team no ebo me kapoli mi ansoma ntimi antimi no kasa idie eno a Chelsea timi kodi nkugo kam ya ansoma ntimi antia no so eye repa no po ade kan sempo no me patro resource eno etoja enso English Premier League na so ya ne nkomododo na so sumu dwumade esinese won sanso timi atodwumade esina me no kasa idie me patro Chelsea last 8 games so mabono just 1 win anomanya 7 games ni nyina no amadincho obeka Champions League first leg no against Paris Saint-Germain toja enso France man Paris enso bo Chelsea team na kan na anase weno eya kan numa womo timu mienu me patro against Newcastle United womo lusu 1 anampo return leg ni toja weno na ya Paris Saint-Germain team no Champions League no ewa ade kan say Stamford Bridge no Chelsea team no so timi dincho ka poli me enso man team against Everton Chelsea elusu 3-0 anampo against Portfield no na Chelsea team share club way ka poli enso man team against Man City so no womo dincho come here against Manchester United me patro Chelsea team no esa dincho ana me patro nra sa defeat na so toja 3-0 enso against club friends Brighton
and the Chelsea team medium come on pay one last 8 games on my ball nina in not competition me patch just 1 win pair and a club friend said Chelsea so what team your friend come on to do not so sumo jumedes when says what team to jumedes I mean say the very last time I Chelsea and so 8 games and also for 7 games one team for win way back 1970 and also 1997 and I just a club your friend said Chelsea so and so team quad can say all competition what was 7 games on team we anya win pia and so I don't see a report I mean second yadin na so sumo jumedes when sans so team to jumedes na nim say me no ka say the very last time Chelsea so ball game na say on team and go and also way back when 1997 and metimi ka say 13 seasons ago there and now Chelsea so team as abako somewhere one more into 7 games I mean no ka say one man team and keep clean sheet and also nkuma akra fi obadi nyina no and so sumo jumede so when sans so team to jumede so bibi bia and so team akwanka na very last time Chelsea lose to 5 way back 114 years into opania your friend say Liam Reso na ne dia masa abako sema why Chelsea dia masa nkwankan and asempo na ntwa ye no so report amensaka yadi nyina so sumo jumede so sa and so team to jumede so bibi bia and so team akwanka na nra at the time again no so cost no me patch Brighton and over fans no amon so to be man opania friend say Liam Reso na masa wo mo twetwe ni brutal mo furu no brutal wo mo se mpempia na asempo no every point in time bia Chelsea so mo din kunimo so mo din cho wo pani we se ne otro ne se otro nanso enye bibia na otro yani ma nyama krampo no so empempia no so digu nkrata so a eno so odete Chelsea bench enso ensema na asempo no enyama na se nyama ho a club fans say Brighton and over fans no enso e cho pani fans say Liam Reso na me no kasai why head coach enso ne Chelsea team no yade nkomodo do na so sumo dwede so se bibi bia so atimi akwanka no so nkuma akafio ba di nyina no edi nyina so sumo dwede so se bibi bia enso so atimi akwanka na club ye fan sempo no me patch Brighton and over menra wo de Chelsea to am proper level no winim say am very last 8 games on my ball wo matimi anya say swing so bekai against Brentford am share club no afa against adia kan sempo no me patch Nottingham Forest no wo mo twi for Nottingham Forest so kam yo no mo timu baako afa against Arsenal and not lose ni so timi ba against Sunderland am for win and against Liverpool wo bekai say am share Liverpool 2-1 on ampo no against club fans say Burnley no and also Burnley be dia 2-0 on ampo me patch Tottenham last weekend one money Tottenham bo 2-2 na no one money club fans say Chelsea so one boy Chelsea club na come here so man team no ka say there Brighton and over bien team na e say down on last 8 games some ball one more form brutal my team for 6 wins me patch one defeat penalty and after there can say draw back up and no so to no so record and simple no me patch games how do Brighton and over bien team no and so team abodi nyina no and so so mujumade so when san so team to jumade no ka say what penny friend say Fabian Hazela one on head coach and so dem Brighton and over bien team no say na year per play and simple no manager one fi UK nampo obe coach club and also our England no me patch the very last time no and simple no the manager no so team as abako semi wobo 8 games then they one so team afa dia kan simple and simple the 10 games one so tested the video no your penny friend say Fabian Hazela no head coach at the Brighton and over bien team no yadin commando do na so sumo jumade so nani mo penny friend say Louis Felipe Scaloni and adia kan say Scolari one and the very last manager no so and so etimi ebe manage club England no so timi asa bako semwe wo call 11 games obia and so etimi ansha no so nkoma kra me say kadi nyina no so mo jumade esira bibi bia and so etimi akonka no pania your friend say Peter Check former goalkeeper and so the Chelsea team no one so akodi nkoma osi say eniema etutu Chelsea team no enya bibia inexperienced players empempia no sempo me no kase no one more Chelsea akachi say boy ni de ball ni de omuni ball say yem for ball to form yem pia na sempo no yem dazzler run players na say yem pia ball ni de o see Chelsea players omuni ball brutal na mom about that time we dia inexperience na every Chelsea players no esanze na o share Chelsea team kitoma wo bia no so wa experience jodo na no so enkoma wo pani a friend say Peter Check former keeper and so the Chelsea team no one so team akodi adi nyina no and so so mujumade so say bibi bia so team akonka na me no ka say dia wonim say
after said Chelsea heading to against Brighton and Overbiam no say Brighton and Overbiam enso ayoma frade e campo ya no we no e ade e kan say seat position o ama Chelsea me no ka say there one more 7 position they say who copy more English Premier League table no so there say na community Arsenal already can kita 70 point Man City etosumi anu kita 67 Man United etosumi anse kita 58 na club your friends Aston Villa so no etosu na kita 58 Liverpool enso etosu ni kita 55 na club your friends Brighton and Overbiam so no ene me no ka say we better seat position ono so ekita dia kan say 50 point na Chelsea etosu 7 me no ka say 47 point no so ano sempo Chelsea dia no 48 points ya den komano dodo na so sumo dwuma de so say won san so atimi ato dwuma de so say en komano so dodo na ya de ma ano so en koma ka fi opa ya de nyina so sumo na oni ma branch ya your friend say Nusa Mazraoui we see kan so de ma Manchester United team no say ever since a player we en so joining Manchester United team no winim say position na omoye Arrowhead say ne oye number 9 and now say goalkeeper player we wa boba bia park ne so winim say left wing back wa ball sanso na dia kan say left full back wa ball center back dia kan say 4 and 5 nyina no abranche friend say Nusa Mazraoui wa boni nyina bi afa right back wa ball right wing back wa ball ntia anyway ana dia kan say central midfield nyina no wa ball number 10 ro no so no wetimi abo ntia abranche your friend say Nusa Mazraoui there say akase ne we betimi akobo number 9 and also yebema no glove say ne one come anti go post and for Manchester United say Rose we pair anaka branch friend say Nusa Mazraoui say obebo na say Man U team ne dia say anka wa boba bia no so eyankoma akra fi oba di nyina no enso so mutuma de so say won san so atimi atodwuma de na branch your friend say Senna Lamens goalkeeper edi Manchester United team no na nsentima na Manchester United enso kofa branch ba nani ma branch your friend say Andrew Onana no former goalkeeper edi Manchester United team no wadi koma say ne we be o say when you say penfo esabe mana back to Manchester United nene waba fight for the position here busa say apani e friends Andrew Onana over 102 games am dem Manchester United ni nyina mu unya man of the match just 4 akwadana your friends say Senna Lamens about say just 6 ade kan sempo no me part about 27 games wetimi enya man of the match 7 18 pempis Manchester United the ball game na se Man United womu lusu na sempo no womu performance no se kwankan empempi abranche France Senna Lamens enso ene timi ayi no ho sempo oye best player o sa game ni mu enti yebusa se nei we are Manchester United penny for na se akwada France Senna Lamens enso bought just 27 games no nya 6 man of the match na Andrew Onana wo bought 102 game na nei wutimi dia kan say just 4 man of the match eti anka ubetimi ama ukwan say Andrew Onana ensa metu akwada we no so enkomododo na aba montia de nyina so somo ewo dwuma de sira say bibi bia enso so etimi akonka na brantia ye friend say Paul Abili Pogba former Manchester United player minu ka say there we see akan ma AS Monaco wadi koma we see brantia friend say Bruno Fernandes ena minu ka say captain fantastic so no edema club friend say Manchester United no we see sa brantia anka owo Manchester City anka every season be a Ballon d'Or 3 Quebec wasi Bruno Fernandes na yedi no common woni ball brutal nemom Manchester United team wo bo anything empempi no me pato se kopiem se kope Ballon d'Or ade kan se world best players no Bruno Fernandes yehu no enso first 3 ni me no so enkoma abrantia friend se Paul Abili Pogba wono so former Manchester United player no enso dia fa ne former teammate Bruno Fernandes ade komo no dodo no so sumo dwumade so na se bibi bia so timi akonka na pato me no kasa die club friend se Leicester City winim say nansentem na say Leicester ekopie mu enso ewo championship bueno me no kasa assistance Leicester sa akọ relegation enti League 1 ewo England on 30 ewo English League English idea kan say football no na club friends say Leicester City enso etimi akonti Leicester assistance 2025-2026 season no me patcho ma ya say relegate o ma one man no nkwanka na be kai the very last 10 years ago na say omo ya EPL champions Minti 10 years down the line, Nasa Usa Equal relegation to Leguana, Nasa Emoya Tenepadi Ama Club, your friend is Sampono me Patrol, Leicester City, and also a young Kuma Crefio by Dinano, and so Sumo Jumede Sales on Sanso, Atimiato Jumedos now Brantia, your friend said Luis Diaza, we see a kind of my Bayman and Minoka said, I'm a Brantia and the Carrier Munion were both 4 major legs.
enti ube kai say during the time anene we see akan enso de ma Atletico Junior ewo Colombia manim no waji league sansua ana Portugal okosi akan enso de ma club fence Porto Brantia midi no komo Luis Diaz ono so esa league wasa ade kan say Portugal ana oba Liverpool England wasa league ana menu kase no we see akan de ma Bayern Munich ewo Germany manim menu kase wasa league ta Brantia we ni career ni we see akan ewo aman enan so ni nyina no wetimi fa league wasa manim eno so enkoma aka fi oba yedi nyina so so mujumede so bibi bia so timi kwakana na big game no so toja enso ewo turf mo club fence Burnley enso eto ni inside from Manchester City team no reporter me gada any sa Brantia your friend say Rodrigo Constante wano esi akane Manchester City team no and na oye out this and say hamstring injury and so 13 ta Brantia your friend say Rodrigo Coscanta wano so si akane so de Manchester City team no and na on team si akane and former Man City team na against club friend say Burnley no and on so nkoma kra me say so yedi nyina so so modwede say on san so team atodwede say akwada bia wano so team you know your friend say Mari Salmon wano Mali Salmon na as it stands Arsenal for enso eni na wie we no pre-agreement contract akwada no on di 17 20 Arsenal for enso etimi eni na wie we no reporter meetings until akwada we enso betimi attend 17 years eno August 2020 and asempo no 29 August year akwada we attend 17 years na say oba Arsenal the Ghana team nim eno so ya reporter men say kan yedi nyina so sumo dwumade so na say won san so etimi atodwumade so na patcho Real Madrid akate no wonim say na nsentema ma bedi nkoma enso ma so penny friend say Florentino Perez enso say ehun benya so bepe say next season enso ba essence say Madrid team down no big team club bianua me patcho amu Pedri anasempo amu level no enso du club friend say Real Madrid never ne say ana 2 consecutive season Real Madrid team no kwa de kan say trophy say beba say La Liga amu team nye Copa del Rey amu team Champions League empempi no say Madrid de boa womo extend say favorite no womo team nye ba ne say ana club like Real Madrid 2 consecutive season womo so ekọ travelers and tintiamete and so penny say wa biem was say na uye coach wo betimi enso adu proposal ba ana sempo betimi enso filing sempo person wo be coach Real Madrid team no na reporter me gada and so penny na your friend sempo no Jose Mourinho ne agent so enso etimi ade akotum say Madrid team no and wo be nya sempo for enso de be ma Jose Mourinho no so eyen komo akra me seka yedi nyina so sumo dwede so na penny your friend say Mateo Moreto enso en Centroni Kasia pa what the report number was say open a friend say Florentino Perez no asai say we biem say na we coach bia unso betimi ade o ade kan sempo no wo betimi afile wo show interest so enso etimi aba won ade kan say proposal no anasempo application no wubetimi ade abetum no wase opani wei anachese Mauricio anasempo no wopani a friend say Florentino Perez na ni di na chipa Mauricio Pochettino former head coach Adema Tottenham Hotspur team no ana na former head coach anso Adema Paris Saint-Germain team no wase opani wei ana opani na friend say Florentino Perez no wano so wajini di passe mo ene say kobani say oja opani na ye friend say Alvaro Abelo akwan wano so kwa akofo opani a friend sempo no weno Mauricio Pochettino no so eyan koma pani efense Matthew Moreto enso akwadi adi nyina no enso asumu dwumede sese won sanso tomato dwumede sene no a wo join show na medin koma enso ma so pani efense mpo no me pacho we no eya Tony Cruz ene wa return say ya busanze Tony Cruz ya show level na wo betimi asabo 1 season 2 season bi na wo interest o say about retirement on the wire wa kasi su du ase da bi retirement pass o say pie asa be she boot na sempo Jesse na wa be gina pago pramanso na wa si akandi no empire no onye biem na unim se opani a friend se Fabrizio Romano wano Centroni Kasia pa ukopie manso ewo Europe dia tete player contract bia to forma wano so ana etimi breaking it down na opani we anso de ade kan sempo no wo make post bi ewo Instagram actually say Real Madrid for ese omo consult Tony Cruz na se wasabe bo 1 season asama team no ana Tony Cruz akwa like his post no and am so bi na Central football pin busan sa question and they were making a class and wano onye ready so be start our return
Ane and so Friday cancer retirement mu na se wasa be fa just ni buta she na wa gira go pama so se asasi akan and also nkoma akra men se kan yedi nyina so so dwumade so se won san so atumi atodwumade so and also nkoma akra fi oba yedi nyina no and so so na nra e wa Santiago Bernabeu e ho na madu de trafie and so chi club friend said Deportivo Alaves e bo ma kanimi no mutimu bako abrante friend say Kylian Mbappe lotinya go anampo abrante friend say Vini Junior wano so atimi nya go na nra ukopiem Santiago Bernabeu amasa na se empty spaces bebre e de dem chese Madrid fans no dodo na so atimi an stade de Messi se bani sai ana u ball gu ntimi nje na me no ka sai Barca atwumu 9 points and no win here nje say akoba 6 points e bani sai ana Madrid a club like Madrid when timi an Copa del Rey Champions League film say La Liga no kompono say a club of friends say Barca and so betra ayawe ha ama club of friends say Madrid asamo and so be jeno so eya boachi bi nti Madrid fans no and so ntimi an stadium enra ye hu say empty spaces dodo na and so di dem ewa de kan sempo no me patcho Santiago Bernabeu la de kan stadium and no so nkoma kefi oba ye di nyina suma na Brantia ye friends say Kylian Mbappe lotini Vini Junior enra masa Penny Besha Omojibo BNS ya de reso pa na ya twetwe nkwada we esanse two players we are seeing na suzuza mu na mu ni bobo pa mu value no enso osro pa mu one club Real Madrid a big club like Real Madrid na mu call a season nyina no mu call trophyless enti fans no so twetwe emrante menu pa enya anrade na se enye fede agro no so eya nkoma akefi oba enti Vini Junior enso enya ni go na na ese Opeja and Senes or fans that was a month fan chain. Real Madrid club and some for Tayan said Yabebo season we not Yanya trophy beer and also in command Crana Sempono and Yamaka Crab Vini Junior so and sweat me and two Johnny show live on Facebook and Mike so coach Adama where the images in Sugo Nelson Sam sweat me to Jumede so Nessa Bibi Bian sweat me Canamino Casadia when him say Olivia Rodrigo me patcho Omo Brantino and so any Barca a collaborative Barca Spotify company and Olivia Rodrigo and I say collaboration no enso aba enti u join show no live on Facebook Barca Jessa next season mo question no enso and I say ya dey atoso na report amete and say mpanifo so mpeso mu biema say we akwada kra totofe kra wonso kwa market wonso nsabetimi akabe no so eya nkoma akefi obedi nyina no enso asum dwumede so ensa so atimi atodwumede so na bibi bia enso so atimi akwanka no so eya nkoma piade so dwumede so na brante friends Patricio Pacifico eya Pacifico wano eye player edema Barca Academy no wan Barca mu team B Barca Athletic no ena abrante we esi akan na abrante we pra ana we no eye Ronaldo Araujo Captain Fantastic and so the man Barca team no and so etimi post no e Instagram handler one so man motivation was say a branch on be bounce back stronger enti bibi Beyonce enti no so motivational message a branch friend say Ronaldo around so no e dia ma branch friend say Patricio Pacifico and so nkoma akra if you abadi nyina no and so so ne so amana ne nkoma nim no ye last time na fe yesi from na efisam nkoma ne ya so mo pa cha branch your friend say Jude Victor Bellingham Mino kasa dia wakoto cricket team enso ewo UK we no eya Birmingham Phoenix enti Birmingham Phoenix and Jude Victor Bellingham we see a kind of Real Madrid team no so akoto nje say we cricket team no owner enti Birmingham Phoenix no eya Jude Victor Bellingham dey join this note ye be see from there say ye di efisa mo boso no enso asomo kan ketes Lumba super tie gusu asinkonya so Lumba super dam omko amwa wo mu gusu asu ase agudie mu nsam no ye de som na ofa dusu no ye di efisa mo boso no ana fe ye de ebe som wo dwumade so say bibi bia so atimi akwankan na wo join show no live on Facebook a capital D capital 106.9 images audio videos audio any reactions audio nyina no won say kan ketes abrantia ye friend say Michael so coach Chese afiama di oba bia lunch bar na se bibi bia so hiem waboa no nti ono won pie won si form nti oba boa djuma wadrado no ana de sa osuma nyina so asuma Facebook ne so ana de kan say YouTube ne so madi kadi komo se djuma de na edi nyina no je dedicate e de ama Mr George Dako wano eye CEO of Jazz Kings ade kan say band. It's also a fantastic man, brutal. Na yasha me patroni ma branch friend say Ivan Sokai. Wano Asia kan enso edema we no
ɛyɛ New Edubiasi United report amegada and it's a House of Folk team no and na Bechem United Ashanti Godo 4 clubs me nsa we nyina ani tete o mo hwa abrante we se club me nsa we obia nso pese nei wono nso ensa timi kan nante amete and it's a New Edubiasi United for no wo mo se omunya nya krado anasa omunya ready so mbeja abrante manako esanse na just 22 years when you the first call up and so them Black Galaxy team no enti yese ne onu so rise through the flanks and hey one mission so ma garden the kakrenti House of Folk Bechem United ne Ashanti Godo 4 wo mu nyina pa brand fence even so kai no enti ametin se New Edubiasi for say wo mu nya ready say ombeja brand no so eye reporter men say kadi nyina no enso so mu dwumade so say bibi bia enso so timi akwanka na club fence Bechem United FC so no me patcho GFA disciplinary committee no enso timi afane 10,000 Ghana cedi bueno eye aniamo hu bia omo fans enso eye against club fence Karela United ewa Ghana Premier League ni ma SM24 enso antimi anhwe ama fans no so anya omaniam omania adia kan say misconduct behavior womo so ewa sa game ya de sa fine way enso so atimi adia moment 10,000 adia kan say Ghana cedi no club friend say Bechem United enkotua eno so nkoma efi obadi nyina no enso ede ema odwumade so say bibi bia enso so atimi akonka na club your friend say Nation FC player of your friend say Raymond Oko Grapman one also so discipline committee no afine no na we no 5 matches ban obeka Nation FC game on boy against Kumasi Asante Kotoko abrante we areha etia Kotoko player ba ko a ne sira pa na game no agro na ye di no yase ball no ne ye ball agoprama no so ye masa ye ntete nipa enso ewa agoprama no so jaba ne san ana se player da from bar wutimi etia ne san ti yantia mete and it's a 5 matches ban ana akwama opani ana sa brantia your friend say Raymond Oko Grapman we see aka Ediman Nations United ana say Nations FC team no yeden commando do na so somo e wo dwumade so na Bechem United assistant coach your friend say Malam Yaya wono so so yetima fine no 20,000 Ghana cedi ana 3 matches ban esan so no so that gamer me pacho Bechem United enso so ene Karela United boy no empanifo susu se ono so etimi akika nsem bi akire match officials ene ne amon sampi ana pani a friend say Malam Yaya assistant coach adema Bechem United team no enso etimi aya me no ka say dia 3 matches and I said 3 months ban enti anya 3 matches 3 months enti bosome miansa de opani we ontimi enjina bench ho enso en coach club friend say Bechem United ana fe no 20,000 Ghana cedi onkotua enso enfama GF no eno nso yankoma akrefi obadi nyina no enso esum na say die meno ka say die ntia mete every the senior soccer team the Blasters of Ghana company say opania your friend say Carlos Cures ana oya head coach adima the senior soccer team the Blasters of Ghana first assistant coach no Roger Disse ana no first assistant coach adima opania friend say Carlos Cures ana Desmond Ofe second assistant and opinion friend said Daniel Gaspar goalkeeper trainer and Fatou Dauda and so assistant goalkeeper trainer enti World Cup Ghana ya kwane de misusu se bench ni de is a technical team no solid solid we betimi e de progress from group stage no and also antia metina say ya manya ntia say ya hwani mu say 3 video analysts from mienu ebe free otuato a technical team nim na so ma join ana 1 physical trainer and so ebe county technical team wapani a your friends Carlos Cures and so abel there the Black Stars they call World Cup no ana ya den commando do na so asomo nanra honorable minister for sports and recreation honorable Kofi Idi Adams and so ekosra ohempon gamanche ni taki teku churu the second okona so ye ekosre nse nei nana ebetumi abompa ye na wasre nananom ensem nhira ene omanim adom ede ma the senior soccer team the Blasters of Ghana ahead of World Cup yebe konyankopon adoma June July ya etoja ewo USA Canada ni Mexico no mesan se during our dear cancer playoff no empanifo ekọ nananim gamanche ni taki teku churu the second anim ekosre nsem nhira na abaso nana empire no bo ema Blasters team no me pacho awie peye and amane yetimi qualify ntia na yabekọ World Cup no mpanifo si ba bia chichira abo no ehwa na yasane ntia ho behia se mpanifo besa akọ nana ase
na omasa akosre ne nsem nhirane nanim adom enti wo join the show no live on Facebook ya yentie nkomodi a eno honorable minister ene gamanche ni takita eko churu the second enso ediye. Your Majesty have provided a very conducive atmosphere that have enabled governance to move on smoothly within the Ghana state and by extension impacting all the other regions. This is saying that the head affects all the other parts of the body. And if things are going right as they are going, it is because His Majesty have created an atmosphere that governance is functioning very well and effectively and is impacting in every region. As Minister responsible for sports and recreation, since my assumption of office, we have traveled from good to good and from strength to strength. Like this, when you go out and function, you need to come back installed on us and to inform him officially that his team, the Black Stars, through his prayers and support, have qualified for the World Cup, and this will be our fifth. And in this World Cup, we are going to be playing against our colonial master and others. We are very convinced that victory will be ours with his blessings. Our first game that comes off on the 17th of June in Toronto, Canada, against Panama. And then we have our second game that will happen on the 23rd of June in Boston against England. And then our third group match will be against Croatia on the 27th in Philadelphia. So 2 group matches in the United States of America and 1 in Canada. Before then, we would also have some friendlies before we go for the competition. Heti wey honorable minister for sports and recreation, honorable Kofi Idi Adams in Koma. Wakonu onsu ekodi ekire onamahimpon. Gamanche ni takita eko churu the second. Enso ewo na on nana enso so ebo empire ediman panifo se na World Cup aye bekoi nananom endi anim na se wo monkwa mo ye adom na yentimi enkwaje World Cup no mranti yenti empai bo a nana ni takita eko churu the second Gamanche enso ehwegu ye so Wompani Brumo Afa ni Ekple Jifen Wombashade Papa ni Eshwe Amebidona Wompani Amengrami Aklejing Amengrami Ape Wompani Ghana Ayiku Ghana Artiste Hitman normally the minister, the chief director, the chief fan. Many been a kind room afa. Ya is upon there. I hear me. I will me. Jim Coding, Edge, Nephew Gan, Among in Ghana, me. I'm a go. I hear. I'm a kewo Akabase. Sumo. Dingme Jiramo we Ghana for I am in can have World Cup na if happy one chair and our mobile it drew war
Neha Tingana, he was a Nika was in place, hey, ne, I know. Woman, awa, or bro, he ati, why are we here? He goes fair, I feel one of Heti gama nchani takiteko churu de sekenana. Yete se obom payan so egu Ghana so se World Cup no ake won yemfa yanku anim no ababa se wo ba se don enti ano so yanko ake to dwa adi nyina no enso so Mr. Hitman nya trase enti akude mu nsem ebobo nyina no yemfa nsi yenda Lumba su passe esan se omo no mko mo aso ase agude mu nsem no pai yenso yeptimi ere abesomo asida pese koma Mr. Kwamiafum Jesse Michael Awuni odi sika brante Kenata to burama enanu mu nyina eta bi ana yede agude mu nsem eba magaso coacha eye producer on duty na hihye nsem anyina ensi gun kata so besma kadu sema mbise menso me besani mu enso ede maunti yem fancy na ya choice no Mr. George Dakon CEO of Jazz Kings Band manyana ntie se wam woman ditadwumadi anopai manyanchia ana asante me ame of asante me no na kwa sorry United Church of Christ Disciples asante manyana ntie se onso wa biema woman ditadwumadi ni nti so fantastic good morning enko enfama pa ba bibia wo bia no ye chia samje bakua no pa ma me chia ana me sen rita onso utie bema ya onso monita nti Mr. Hitman ma me fancy na birthday ni de ba so enti ye sadofo we ne ye ko orphanage home we de exercise we mia na me ye mia mu fa mesimi so se wo ntade bi we bia wo ma shoes omo hia enko omo ntade na enko nkwada no wo de fabra Mr. Hitman birthday ni ye ko nyankane wisia fofie won children's home orphanage home na se akoyo madoye esan se nei trone se me da afiase ma mehwe me da dejawa ma mentuma ampepa me ekom de me no wo ma maduane na wabusa awrade se ahimfa na me hu se wo da afiase ama mehwe o se wo anya manua no wo anya ma foforo nti asra mo amotie enka no se sika kura na betimi da hye envelope ma ye betimi wo eche menu as nsuo bi bia yetimi ye de yado no betimi da ba na ese wo de oba ka so hwe man bi se mia na je se mi coordinate sa adwuma de duwa yemfa nkoye emofra na do enti on this note yemfa agude mu nsema eboabo nyina no emfansi Mr. Hitman enti ma me fancy right man bizana pay me that papa 22 minutes after 7 a.m. here I hear deal jumadi no ye Anidaso e wo homo bia sio epa aha I'll be
6 minutes after 7. I'll pay my people to me and Monsieur. And so you here, Papa. I mean, come for Lumba, so far I try me now what's on for now. Jumedi be a woody, a punto be a water. Program be a warrior. Somewhere day now, your party in a warrior, a year in a warrior, conference in a warrior, seminar in a warrior. We hear Lumba, so far I try me now water. Our bottle near was sachet. I will sack a baby papa from Penny Frog. Baby, I will be an ear supply. 0555 27 4757 055 27 4757. Lumba Supana Tramin water. It's pure in every form, just get a grip. Coming up next on the show, all the top stories, all the major stories making headlines. The National Daily School, Wakra Tamo Boss, one and up. And Shraba Kodusa maybe at Nasia. What do you call Wakra Tamo Boss one? Whatever. Joining live on Facebook, live on YouTube. Ebana was watch a link. There's something in a good DLFMonline.com. DLFMonline.com. So bet me aji brain afi working can something in a bit. Shraba Kodusa maybe an pay what's Nasia. And to me, we are not for me, my Shraba Kodusa maybe Aquaba and pay. Good morning, and I'll pay what promo at saying. Good morning, Barack Obama. And I love your shirt. We shirt in FPA. We a polo, and we are the party punk on the show honomono. I know about. But just one man is so. That's a pass. Shirt in come up. Papa. And it's a beautiful Wednesday morning. And they will quite a actually, I'm putting Yankopon CC. Yet that's what in Kwamu Moja Edio Mofusani, and they for issue Bosomino. That was so a duono, 1 film pim you know, and a duono NCA. That is a cacra cry, Kwanesa. And no, Kajo, Mamma Samoa Kwaba. Now, which a tear for we are nothing, come over on a menso media ball, to cheer for nothing, young Trasso. Barack Obama nasi anope na yemfa nasi mo den e ma twede ampo Nyankopon tuturubo nso no obo ubu nso ene awia na ono nenim bebia ofiri no bebia wokro wahwe yenso abo ye ho ban e ma depa ne han fefe ya kyenia yemfa sidama ne den e wa humobo ne hweso pa ode ehu yen anope nso na yefa kwanya we so e de enchia kese mo den e de ama enadofo mutie fira chichi ene benche ye nyina kasa twede ampo Nyankopon onye omunyina akesi anopai na ompeja wono infra domo kwa domo DJ Ghanaman obi edi atum e wo DLFM Anesa na eye betri station honom Samsung information centers ahodo a wonom fa edwumadi nyina akesi Yankopon wo nhira wonom wa ebia na wabie papa anopai wutie Yankopon nhira wo eye drinking sport anase wutie free shop no anase wo dem honom no trotro drivers and so taxi drivers ye nuanom express fo amoko achichiri ene bencheye sanso na VIP fo anope ya chia mu nyina se motuma adwane show ni live Yankopon nye mu nyina kese na ote nanim emfa nkyere mu nyina right kodu ye da sa papa kodu na pe na me ne atie fo ye di nkomo
na yɛhyɛ yɛ hu nkran and nkɔmmɔ a na yɛbɔ no na mato din sɛ fa asɛm kyɛ fa asɛm kyɛ learn to forgive others kɔde atɔ da a abrabɔ a yɛbɔ no wɔbɛtumi yɛ yadeɛ na ahye yɛn papaapa abusua tumi yɛ yadeɛ na ahye yɛn wofeel sɛ waboa abusua wode wo sika wahoɔden wadagye ayɛ biribi aboa abusua but na abusua ɛhu deɛ wayɛ wadamfo a wɔboa no nanko ni bi yɛtae ka sɛ nyɔnko bi si no nua wode ɔfa ne sɛ wo nyɔnko a wɔsan yɛ wo nua prɛko pɛ ɛboa no obɛdu mpɛmpɛnsuo bi ɛnɛ no wɔmfa ne kyɛ sɛ wɔmfa wo nyɛ hwee a ɛyɛ wo ya a kyɛ sɛ pain no ɛwɔ wo mu paa wɔbɛɛ bi a wohu no ɛboa no na wɔbɛɛ yi ni bi bɛrima wohu no na wɔ ni bi tete mmɔwerɛ mu aboa saa bɛrima no nɛnɛ wɔdu mpɛmpɛnsuo bi a wɔmpɛ wɔ anim koraa hwɛ saa yaw no saa pain no ɛda so te wo mu fakyɛ saa nipa no we should forgive others deɛ wonam mu pain a wofa mu no fakyɛ saa nipa no wokan bible no a wɔka asɛm bi ɛwɔ hɔ wokan Ephesians chapter 4 verse number 32 a ɔsɛ be kind and compassionate to one another forgiving each other just as in Christ God forgave you sɛnea nyankopɔn ɛde yɛn bɔne ɛkyɛ yɛn no wo nso fa obi bɔne kyɛ no woamfa nkyɛ nipa no na ɛhyɛ mu na ɛwewe a wodi awerɛhoɔ yɛsi awerɛhoɔ hɔ yi ɛkum sunsum nti mesrɛ wo bɔne bi a obi adeɛ yɛ obi a no fa kyɛ no make ɔsɛ ɛna atia me na so na ne ho asɛm hyɛ me tirim a mede akyɛ no nhyira ba kwadwo same bi ɛna ayɛ adeɛ na ɛyɛ me yɛ a mede akyɛ no nti wo a wotie no wo nso fa asɛm fa kyɛ kwadwo wei ne nkɔmɔ anɔpɛ ne yɛkyɛ Black Obra Menasi bio na yenche tiefo. Right. Ne encourage sama no pay wode amaye. Ansa na meka bibi no mesro nanka bi asempa ne said my two train itiri nsia yimon kron no. Matthew 6:9. Nanka yenhwa de bi ho no me na afi megina so aka bibi. Okay, so ma me hwe Matthew me pe exact quotation bi ho me hwe se esiswa na. Okay, so Matthew chapter 6 verse number 9. No? Yeah. Okay. So what kind of brofana? After this manner therefore pray ye our Father which art in heaven, hallowed be thy name. And then the Lord's prayer no. Okay. And you know Odi ma men kan asante twi ni mom. Enti wo kan asempa ne sade ma tu twere no itiri nsian yimu nkro na o se enti mommo mpa ye se na gya wo wosoro wodin ho nte wahini mra de awope enye ewasase so sade eye osoro mayen o se na mayen yen da aduane ne na fayen aka kyeyen ti yimu dumienu no na fayen aka kyeyen sade ye de kye wona wode yen aka ehɔ ne hiame verse 12 no na fayen aka kyeyen sade ye de kye wona wode yen aka na mfayen konsonhwem na yiye firi bonim na se wode nipa mfomo so kye wona mosoro ejade modie ebeche monso yiyimu dunan no na se mode nipa mfomo so kye wona mosoro eja ede modie beche monso enti bra kobna Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Amen. Enti bebia ya me gina so pa no. Ohwe awurade mpaebo anopai twere konkon na ka ho asem ye ka mpaebo na we na ye mpaebo no empire hodo aye kwagina so da mu buo nyina akire no ni senior one ni wi so so anopa bia na utumi recite we ya mpaebo ya ni babia bio so so de anopa na saa empire ya Jesus Christ kire no esuafo nsi sei na mommo mpaye no wo so de anopa na obo wi ya ho baby wo de opa nya hwe bio ye jo wosro asa hwe
o kan yi mu du mienu no ene edunum enu du nsia na verse 16 no so ka asem bi wa o say na se verse 15 no o say na se mo amfa nipa mfom so anche wona mo agya no lemfa mo nso mfom so anche mo de bia meka meye papa mu obi abra kobra menhwe ne mu se onye mpapa nhya nan ade ba kwa yem bebere na ya na ye yedi hofo nie sam me pese ebia DJ Zigibi na ebia esesa me boa na me boa na me hwe ne mu se ono so nya bibi entua meka enhye na mu enye papa yo no enye papa yo entina twere konkon ne kan se ye kan kwa dan a wo kan kwa ase a obi hu o se se wo nsa ni mfa nya papa ma benkum ehu sanso na wo nsa benkum eye adoya ma obi a ema ni mfa so hunu ye wonu ma bi ho no ma ye kan se settings eye uje bibi dia gini panimu ni nyam eno nya papa yo you see se wo ya adoya ma obi a enhwe ni mu kwan se boa me bua ni pei da chi bi ono so meye misei entina ye wa awofo bia no wasade ne se obehwe wo ba obehwe no wo hwe na ze wanhwe wa enya hwe wasade no yeah yankasa manhwe wo ba o no ena me yankasa ma mofra na nhwe wo ma awofo your responsibility eye wasade ene na ese atiase no eye wasade se wo ye na wo wanye bia ma wa enya hwe wo de ye wo de you see enti enkasa me buo osimesi wei ena me boa no wo boa no on condition ben sa wo boa obi na fi sa obeje nsesa be modin na wo ma na de na receipt yes sa wo ya adoya ma obi na wo hwe anim so obeje bia tua wo kade a wo de ma na na konhyehe opani adoya me ya ma wei ya me ya adom na si wi a me hwe anim so obeboa me se ntesa me nye na nipa ne ntia ase mu go into contract na wonte ne ho ase wo so to ho ase na da no duru ho no ma de na akogina court na wo kakra mu no waje na sentisa na sa wo free I mean wo mu nyina ya papa mu obi a medofo yi enhwe ani mu sa wo twen so meye bintu aka enipa le wasase ne so no almost 90% ye boni ayefo enti papa wo ye no wo ya ye wonyame mu sa o meya ade we wo twidi amponyanko podim dia boy osimesi se duru ho no mo no waka me afan wanka me amnyam nyiso adwuma na meye den meye enye nipa ni manim nyam amanfo be kanfo me aka se osimesi kana na ana sa me bi ho kire me boa ne pa eri achekro ntumi amedam ase papa na oye ne eso mfa so woni sei the moment I waka asase mo no wa back to square zero yes faso obi amaso bio papa na wo ye ya na waka no so obi efotweti na wo ye ne papa na wo kan ya de wo ye ni nyina na hyeagu faso obi ani so bio the moment abenu hu se wa ye obi adoye no papa na wo ye ni nyina pepa wunya so mfaso obi bio bla ko branie adoye me ye ma osimesi no mekwa akwanya ne baabi enya sa ni pa na ye menye ne hwe wo de ye kwa ye bayi na ye din komobi ne sika pade ya se betudwa ye mbebre se ye ka se ye be depend on bosuma ketua so a ye bewu and that is the reality oh my Ghana yes oh my Ghana adwumayefo almost by 90% se ye ka se ye ketua na ye beji di ho anka ye wu ba no kura wo mu ni se ekwa ngodo wa fa so a onya sika bi ba obra no wonim ba bi efiri ni papi wonya na do ye da onimu ba bi a wonya ne papa da but de bia no be ho na obi di bibia ma wo bisa ho ana wonim ba bi efiri wonim kwan Yankopon fa so connect nipa na ma enu ti na wo ya ade ama obi na enwene nkase nipa we meye bi nhyama na mu but Yankopon be kɔ so nipa foforo wonim ba bi ada na do ya wo ye ma osimesi we no ehu nhye na fi nipa foforo nkyɛn na ayɛ den aba wo nkyɛn ti de bia fa tu tirim ye pesa na osimesi we nya mimpo anka na no nka eye wantumi ankɔ me ya ne ma na tade na ye den enti wo ye ma na wo kan papa wo ye no apepa mfa so obi ani so iso sa batam se ye bejai eti wunya obi aboni ayeda fansasi ubonaka wo ba sasi so nti obi nya papa ma wanti wantumi ankamfo ne da ye nyina wi at fort enti edu ba bia sa ne amane amane ye nyai mimi tu obra kobra me ya de ma menwene ho se me ya ma ne tenetua me ka no se minimi se mi ntumi nya sa papa na me nye me ya ma wie ne menumi ho I won't I will never do it me life no but me ya ma wa betiri mu fa me ya wie pe menwene ho bio who go into relationship ena osimesi ena me na me to we ma no ena me ye we ena me ye we ena me ye we ena wadada me ena me je ma de insishaba na na ko
wode na kwa contract sa anamu amutu eni se na me ya ma wo wonnim na wo yese ya meje ma ade so wone ne kwa sanje se ne de a ekire din na mom se wan ne na nkonje se ya ye be fa ne se ye gift achede ense document bi ene ho enti achede wo de ama na ade ama no ekire din oh enti se wo ye obi a wo fi se obeya do ye be wie na se be hawa me do fu don't enye because wo ye wie na wo ka apepa twere kronkron na ka waka se de wo ka na no pe ya obi ye onfomso a na se wunu ho na obufu pe obefa ho aye bone na nipa ne tene baabi na wagidi ame obi fom wafache efize ye nyina ye fom hwene so John chapter 8 oba na ana no ye ka ne ho asemi enipa to anu falasifo be ka kire Jesus Christ say oba we wakwabo adwama ya hamachinya pe ne ekwache ne so okwa wohia hamachi ye koto no so pe ye to no so ye koto no so aya yaka eno ana mene ye friend say Kofitela ne Bismarck dinkomo ye koto so bi e wo kwan ho gina ho no mo boba esibra na ye di natem ena mo pa adwaman na mo sey dodo da bi sa ho won wade ye e maro do san ne kitawo me maro do san ne kitawo ebi nwade ye oso pani mi ka kire wi ne mponafo boro be ye 30 na hwa na ya hye wo se ne ho wi na dum sa tete na foforo so bede de wo ye no de ogina kwan na okra so wonfa so bi obekọ kwan na okra be ye bosomi no nya customer ba akokra but wo de bia be fa akọ enso wo so de na wo dum set ne de ote kwan na ho so na ya hye wo but wo de obi aba wo mpo we kọ na we ba ahye wo ne nyina na ye bo pani that is the reality enti e besre so obi fum afache because we ye dem be fum bi Jesus Christ ka kire wonum so pani yi se wo je hu di pa se obi anya bone da obi ama no ho moden wo anwo nya bone da to bo obey na we ya fa na we ya fa na we ya fa e kire din ye nyina ye fum nti obi fum afache efi se kire konkon ne se wan fa onyon konfum so wan na metwede ye mponyankopon mi fa nche oda mate kire din ye nyina ye fum nti no won so fa bone eche unua na bibia enkoye and shaba kwajo samebi all the latest around the world and what they back major stories making headlines in the national dailies wakratani na ya crowd join you live on Facebook, live on YouTube, DLFMonline.com and some go hard kwajo samebi ubri ni yanko Black of Rano pe me na se na ensem ne de abetemu pa nti mesere me wofa ase Michael na wa cheke enkomo no wo WhatsApp no so amaye na afie enkomo ahodo no pe ko akata ahodo de abeto edwanom yemubo hu na Ghana de hye hu nsem ahodo a ekoso ewo omanyim na yenhye ko akata moboso no ase emfemfri daily graphic ko akata no ode nsem pi na no de aba abeto odwam na okirem sise yi se eye Sylvia Inkum kratafe toso aduno wo daily graphic wa kratanem bo amane ese me wofa asere Sylvia Inkum ena meke say no mpenifo abone din so no na nye First National Bank CEO ono ene nkwada no First National Bank ono ene nkwada no anopai kwa kratai ede ne ho nsem nyina ede aba abetudwam na asana so na kratafa etoso dumiensa ede abetudwa echirim say Ghana de hia mo makopie mum ewo Spain man mu no sei mate den atadwufo we free say mu ba be nyemfa so pa e free Spain abane nche free say nipa pina no wono mo krata asem enhyeda enkonkane na wa unim amanone nsensem so de utu kwan na wokọ Europe na won krata asem nya ye gya kwan na gya ya bow back to the sender ye do ba wo man nanso me ka say Spain man no o mampani nkyerem say wadwene ho ahune say sebe nipa nuane nipa sede Kofi Kinata anwom ne kan ya ene ade a enti we de sede aye no obeboa enti sei ana no na Ghana mampeni ebe de akiri Professor Jane Nana Opoku Ajiman ekopie mu a janko matwetwe ahodo a ekoso abiman ye de ni Ghana man ye de ni yadwade hu sensem a eno mampeni kasem no okirim sei ne de atadwufo wa Ghana fo am Spain matede ne visa mampeni no watumi agrante mo eye amnesty ne nyina kire se monkrata asem nya ba mu wakwanya na watumi atoto bibia kama se be ya obetumi atana honom na wadu dwuma se de se wo mra obia metata mepamo na ontu emfemfri Spain manu emuntu yense moda bekesa de hia mo wo Spain a mo ye Ghana fo a mo ko ya mo krata asem ni mu no mo mo de antoto ne kama se be ya obetumi atana honom e de dwuma e wo mra kwan so me wo fa atefam pm e wo daily guide den sem aba na wo kirema se ana no beto dwa
ana no beto dwa se ne o manyim enya sem kuma edu pempen so happy na enepa na free senior high school hu sensem yan omu kire man penifo to me release 199.47 million free SHS ene TVET perishable perishable inuane ahodo a na any school num edu pempen so abehu se nuane bi ho no ma otogu ho no mo cha ebesei enti na nya de mpenifo betimi akoto saa ne ma no ede akugu ho no mache tomatoes ne ho ne ma pii na keka wato se de ahodo na make say mpenifo amakwan mpempren wono ma isika botene 199.47 million Ghana cedis so mfanko toto nuane ahodo a yentumi mfansi ho no mo nche emfanko yensine high schools na ahodo mo nyina na ye mofra no wonom enje nuane pa na wonom ni na bibia enko nkan emfama wonom apomuden na sanso na make say mentem ho ase aman homene so ewo nyina hini ewa sentimentem ni nyina ne say adamus eye adwuma ko tufu magudie no enipa bi ebo awura wonom mining concession ho do ma che say enko nkan na wonom mu kirem say ade empo eye kura ne say ende ade hye omunya ga na ade hye mpo amanone fu chana fo bokena fo so ni jese ne la ko dibu afo ade hye bi ena wonom ekobo awura owurai mining concession ho no ma mudinsem hunu etufu magudie kwati kwan so galamsey into mu kirima ne onimu yada osoafo no ena ohwe wo man Ghana yensase yakwaye na asase ma dodode etwa ye ho ahia mekire lands and natural resource minister oniminyafo Emmanuel amakofibo no kura yenso eya adehia wonom ewo elembere abeto mpeso asese onfa ne nan enfensi fom se bememua na omwa na dwebrew emra adehia wonom ewo potem ho no munyina enim se beya enkofa weiso enkofa ohawpi na emfamra adehia wonom potem ehonom na meka say ya wafa ase ne den ede abu trika nansen wagine din pa abu trika Ghana ni abamu a odi ne djuma wo manyim katafeto so nsia de betudwa ewo daily guide ebo amane say ne nsem beto dwa so opani omu kiremu a frakadam ene waje nipa bi ewo USA America ni senti no US man mpenifo ede asrafo by say Ghana fo mu de hia gbawura yamam wabedinsem hunu umfade maye ne yefare nko na mrane ni efise mpeni say petepepeto ene de mra ene wuro de senti munya de mufofofo maye mfane nko ensem we kwadwe ntra ha wo mayi mane ne ye mfane nko ye mfane mro ye mfane nko ade hye wasu aduru ko ye o ye kirenkyenkyerenche ewo jezene ye koto ho no ma anyasem kuma akura ne ye gya ne ye mfane mammo ne ade ade ne alata momwe endra da koto akwa tetene chimzi sie de me wofase romance scam ene ye me no betwempra me peopa me dopa ne ade ade a ehun sensem na omu kirema sisi no court etimi agrante me wofase abotreka 30 million Ghana cedis ye akabo me wofase Fred Kumi Fred Kumi adabo ebo ne mane se ebu treka me wofase in fact more thing okona no aye din wonu mama no 30 million bill na sasi ko tumi tua de obeko fie kakra no ma ye hyehyeye na mu hu kwan ahodo mo de na asa ne be fa so na mu so wanya de a obeko so atwere aban kukum kopem se asem no wonu be pe ho pomasibre enti we de ade hye a mo wasu adu ne potem mo keka mo nsase me am wo fa ase kuma mama parliament ede mago mo central so no mu ne den me wo fa ase asare open aka Kwame A+ bosom kakra nipa kakra mesere wada bo modin anam kaka kamonsa we de mo nya lela su dala na mo aboa no na mo fa nkutwetwa nya me wo fa ase fi se e kana mpenifo de ato no so na so emu odu pa na eja mo nkoboa no na mo nkotua because metese na nsan mia me hu bi oye kira mo ye ne ade azize nya me aya do mpenifo ma ne bill dia mo nkwaji sikara mo fa nkoboa no ana we ne ye bill we intimidation bill on utumi se bill we de intimidation bill pa umu se e kana o ma de ato no so no esuntra because almost sika omutusu se krachi ya wia no eye $8 million $8 million sika no so enu ntina ma omode saa be no condition na to no tiri so no to mo hwe ne mu se obutumi tua de a we ba fie wantumi de a obekwaso abutu honom na jankrata asem na akoso ya de na the base Ghana first seals the base movement na de asem kura ni ana no ne beto dwa se tesa no honom Dr. Bonsu
also the amanyokum aba amanyokun ode aba ne friend the base movement na bato just say ni de amanyokun sa na akoye mienu wa Ghana ho apai na ho na register ne de because ukọ register general ho no ma na se obi ade kan registration na momfa ama ho entamu kire mu a the base Ghana first and we see you the base movement is they say no edin no kra no enyape the base Ghana first and ono na kwesi you the base movement unim say mo fa se ajako Ghana sinitwani they say all retirement and other sucha sene no they say no onko retirement onu so awenya sinitwa me wo fa se ajako Kofi Adu so ka na nyomo no edepa and as I say onu me wo fa se onanyumo no say eden meja odo o abibrem and odo tibro ni krom hey sanyu me de pa aya DJ Hitman ba abo mami wate wo ba betena asia abo mami meja odo wa bibrim say no akoye ntokwa mienu na mpenin say asunu mienu su nya ntokwa asase ne huna mane ne sensa wono mbebre na say minim say Jacob betuma nya hodin ma pagya na so na woni senior man Dr. Bonzu atweman so Dr. Bonzu no sika wono ho minim say Jacob su kakra wono ho say na nze ne manhye bi opagya si asantamentem sika wono ho say ne ye hwe bia mra no penin se be peto de mra na wuro na no the base evil movement na wo tesa no hade no masa wono mo atra ye kese no headquarters wono peninya se mukuma wo skawa manfo nkruma ndi se ne the base na kwa ntokwa wo kwa bi ye hu de na omba ko ba wi ni 2028 election na emra ne na betire ndi the base no se ye ntokwa enti ne nyina ne say the base Ghana first o masiu the base movement voice o mabe wi awo no mama yoku de nti o mojo o made nti we the base ya de o ye ho sensem na daily guide anopay o de ho sensem betudwa e wo ku akrata no ye nhwe ne fa etoso ensia no de betudwa me chia me wo fa se DJ active me chia pa ka kira Dr. Bonzu se ma fe no wate na ye hwe bia susu ande bodo ho no beto the custodian so den sama ba na wonu mu kirem se NDC Bing wins. Just tell to succeed Mahama. I said Dinkatia. Afi Julius Debra, Chief of Staff. I said Dinkasia National Chairman Edmund DC. And Afi one money abrepa. Mammy we Dini Dawson. Samson Education Minister and Papa Helena Idris Symphony the Hanum saying. Dr. Kessela Toba Forson or Mangan or Swafo Whisk Kasem so. NF nso omampeni ebede chire Professor Jane na no poku agiman enso foni eda ha sei enti sa de hye pode banumi wonu mu chire mu asese yi de eni samanyoku no kwata 2028 beduro no na obia akotwen krata sei Ghana mampeni John Dramani Mahama ne breso na so wonkogina bi odi a ommu baako ena bedi nkonim ne se de mu chire mu sei battle na de eyemienu Yamba pa se dun ketia enna mo manga na mensiri ne mantema hodo nyina mo bonto adada ejire mo da Ghana fo azo moto aba men nis no mu bisa ne se openia se dun ketia enti aba Ghana for to 2024 oda ho da ase Ghana man peni nanga sa kwagina mayokunu makwada ase awie enna nto abonti we chini Ghana ba bia sitire osana aboa sansa enya simkuma entamu jemne se no ese dun ketia dikan General Mosquito we dikan enna yam papa Julius Debra etosumienu sisi ono to so ahase ahamache don tro ana one amanfo kwane ade ya semkumo mesi tumi pe edene pa ese no wiachi uni ma wiachi owia wa wi da monka mususa afia akura se nkola no do so ofia ha o mususa too much me wa fa se fo nko a uni ma owia on ye na chi ba bi ho no mu de sikan twa kure ntwa ye frɛ ne kaka bibi hye ho enti wo de kotokuro kura twa na chi ho na entwa ten ba bi atwa betwa ba na chi ho ba bi ye ntwa ye fe na okaka wo ndi wutwe ntwa mo amahu owia da no owia ta mun veda mo angaza mun tine kura zindiri owia kura bi kura ni ma de kura ye ka nti sa na tende mo jemu si ye Johnson ze du ngati achi no esono owia aya pampenti na abane de bibianse sa menya Ghana fo wonwa se Ghana mampeni John Dramani Mahama ne bre so na wo kwa mo behu ano na National Democratic Congress NDC amoyoko no Eddie Johnson ese du ngati National Chairman no de ba wabedia me yekonanim akopretumi amagonom e won fempemienu ene adonu nwotwe abato emu ne so wonsensem ena abai na domkuma no enda dom friends ensentwerefo nhyiamu
na wɔn mo de ya pa mahyebadwani edema de hya wɔn ewo guhyegu ɔno kura yɛn nso abedwoko ɔmate mahyebadwom a ɛfa emra nsɛm so ka ho bi ne dindo ne mnyamfo ala Hassan Tampuli kyerem sɛ seesei enema bi a NDC amanyuko ne ye no ehu o kyerem a Ghana mampeni berema oboada John Dramani Mahama emra na wɔbɔ ntoa apega na tumi ana obeka kyerɛ Ghana fo sɛ OSP asoya me wɔfa ase kisi agyabentan no ne yade a nani aso efiri sɛ asoya akutia pro ne kankan de ɔbɔ ne bɛyɛ adwuma pa aboa sɛ bɛyɛ pro ne kankan a MPP amanyuko ma mbesom ye edi Ghana fo sika bo muto meka dompa ema Ghana man huna mane ene ahokyere man na mu no betumi apɔ mo ho ntoma na mo da pa da di na mo ache wonom agye sika ma yen sɛ bɛyɛ nsana hɔ na obi benya tumi besom asɛbe ɔmfa o ma Ghana japade enkogura topere na wɔn mu kyerem sɛ no Ghana mampeni ene nipa bi a moka ho afa kuntu na se pese openi wonom eba mo da twa fufuo di fa ne kon ho di hye nanum na mo wɔ ne kawa efa na beti amu kyerem asese omu gyi ne tumi nyina firi ne nsɛm aka kyerɛ ne so tumi mo kwadu na mo ne tumi ne nyina akɔma aban lo yɛ pani ɔno kura nso ɛyɛ ɔsoafo ɔhwɛ ɔman ya tɛntɛn ne so sɛ bɛyɛ ɔno no aban na abɔ ne din sese nti no so ɔba na sɛ wo de asɛm bi kɔkɔto na so wɔmpa tontentan ɔmfa nkɔ nti na ba mu nipa sabi owia wɔ man yi mpa obebu na ne agu so ɛnkɔ ba bia na mmom OSP di ankrankra so ebetumi de akɔ ba bia nti aba ne sɛ ɔmo ho bɛkyere wɔn nti ɔmo ahyɛ da papa gyi ne nsɛm tumi nyina firi ne nsɛm na ɔmo render no really irrelevant na watewa keke ɔma yɛ sa no magu aso yɛ ne sɛ bɛyɛ apro ne kankan ɔmuntumi nko ɛde adea nti ɔmo kyerɛ mo mampene ɔmo srɛ na da sɛ ɔno wankasa de ne nsa de asire bo sɛ ɔpɛse ɔkote apro ne kankan de a saa tumi a ɔgye de afiri OSP nsɛm no ɔmfa na de ma no ɔmfa na de ma no ma ne ho nya ha tenten ɔmfa na de nkoma ne back ɛno masan so de afutuo de ama kisi agya ben sɛ ɔmfa nsɛm ne nkɔ Supreme Court na ɔmfa nkɔ dan yɛn papa justice bɛfo bɔni na ɔnka bi sɛ tumi a mogye afiri nsɛm bɛha Ghana ɛne pro ne kankan ɛso ɔsa yetu ase ne bɛha dwen na ɔmonka bi ma na ɔmonsesa vegetable abɔnten nansen no na nyɛ saa de a Ghana pro ne kankan no yɛwie yɛntumi nka ho asɛm bio na de hye a wɔnom ɛwɔ nsɛmoma duagye a bɛto mpɛsua so atadwufo a matedɛ no afiri sɛ onimnyamfoɔ Frank Anadompre meka sɛ ɛnya sɛm kuma we provide water for 5 communities ene nkuro pode enum ewo nsewom adoagira bato mpesua so a munso hu sensem aye nsem bi akyesakwa bi basa munni supanom na onimnyamfo Frank Anadompre abetu nsu amamo a kyese mafili afam a mo ho to mo pa a na peko akrate den daso de custodian ede ho nsem aba abeto edwa na sanso na Republic Press esifuma no pay ode nsem pina na ode aba na ochirema sese nyasem kuma kram minority cries for OSP as office lands in government crosshairs itamu chirem sese yi de OSP aso ne de abanya chide ahye ne botum chese enko ba bia nti ombesre Ghana for munkasa na yese be hadwen pa na ban sei sese Ghana for pina be kasa ese Ghana man pani a kire na adwen ne mu hia o man ne ma hodo eno no ye de hiansa ya de fata Ghana for ante ase ma ban ebidim de yamanyosem empanimfo aban yi girem sei ma hye badwafo enko aseta na monkoje oba na oba eda ene oberema na oberema eda ehomra ne ntum ombogi tum wi a eyo man pani na sade se obesan enti waye krado waye ready enti mo de monko hyehye mra no mogi tum wi a o man pani ne nse be sase sese ya monyi ntumi o man pani ede na okosan ede adea enti mo hwe ni yie na government approved payment of arrears for newly recruited teachers katafa etoso insia ego Republic Press chiremu a sese yi de a chirechirefo na no mutu mu hugu montene so ko ye chire no chire din enya semwa enti we no bibia da din aban ama ho kwan ema aso ehwe sika sem so de sika pewa ekọ aso ehwe magana humasua so aka chi se monyina mu fam tuatu chirechirefo na mo fa mo nansen mu ntua obi aka se be yo mmenya hoden akire mofra na de ntesa a ombedwa omukọ no mukọtena kra makoto na nsesem mofra na bon sei kan timukutu omuka anopai empenifo agya sika ma yekọ
ekwa kutuatua akyerɛkyerɛfoɔ no ɛka na sanso na Bawumia engages AU envoys and economy security cooperation timika say Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia akane omampeni ebe de kyerɛ mpempe ɔna yɛ frankatuni edema MPP ɔsono kokurukama yuko no mika say no ɔne mpenifo pɛ mka bio European Union mpenifo ɛna ɔno makwehia ɔkyerɛkyerɛ wɔnom kwan yɛ fa sɛ bɛboa na ɔmo atumi de enya nimdeɛ ɛde akɔkyekyere wɔnom amanya hoto sikasɛm totoyɛ ɛne ne mapɔm bɛyɛ aman no betum pɔn titiri ɛfa ho ba mmɔnsɛm ne sikasɛm ɔmɛde so ne yipa Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia nimdeɛ ne nyansa ɔwɔ no odi bi kɔ akɔboa ɛyɛ European Union no bibia ɛtimi akɔnka no penifo ni ɛda ha no mabrɔfo no atwa ne ho ahyia yi na the source ko aka tanasi form ɔno so de abakyire mu a NDC 2028 race Julius Etebra esedun ketia battle it out ntimika se mu kyerɛ mi sɛ NDC yango pon ya doma 2028 abato de nipa mienu pɛ o ma ma kare edro bia nka dem na ye maame vice president sanka ono na eba wana ananya sa adi nka mo ya ne sa kane ye papa onya ne ba bi koye Professor Tamaris so no koye na Ghana man pani John Dramani no ye ne vice me boa ene oba ya ananya sa ena na dan kwa kufu ado so koye no de Bawumia ne vice e bae na eduru ye maame je nso a mo ma ne ma ene ya ntwe mamu o debe mo ma ne mra bi sad na ye vice o man pani kwa ne vice ananya sa na de mu ye ya sesi amode esedun ketia ne ye venizei Jola Debra na se maame ne de mayi ni mu ana Ghana so nya oba pre o man pani anya bado enti mo fa vice ne mra me support vice what you say o ye mi krom fantin besiaba na ho dwe na wa ho blase no lo som na man enti ni zi mesra man ya me ye ho na dom na mo kɔto aba na emi mesra ho na da on to me wo faase nan jin nan na professor wa bi no obia wa ye professor onye nyimpekuma nti e besra wan ya so menyin na hwa ye nso ma no so hwe kakra nti won to mam kromi obabo man nti me so ma take size ananya na ayen me kromi yo peyin se adepa wo fi oye ade wo fi oye nti mo fa nka mo fa nto face na ya modi ase din ketia ne Jula Debra pe na me fa se ne modi na akoto akire kura ade ono so kura na ye vice president do esi ya ono na ye more oye popras na mu nyina ede na mu yi emu oye na yento ansam no so yenkuyanim na high court omu kire mi se atemu ode ba bonten ede be fa tumi a wogide afri OSP nsem kizia ja bensem no de akwa aban lo ye peni ono kwanso oswafo hwa teten ne so no kire mu a say high court judge otena dwom de onimu o chese onimu mra o wa sapa omu kire papa yi hwe kai ede na wo kire ede be mra omu mra ane dira baji aso ya nkwankura so ya o manyate aban nsa nim so obetumi di nsa ko wurawuram na wugire tumi di afiri nsam sa de nyame nim dukure ni amfa into madwa omso OSP mfa asem ni ko Supreme Court ho ne bibia beto din fi say patapapito na mra ene beboa mane makonkan yankuya nim na ndo ada na beto dwa say democracy hub empenifo kirema won besere Ghana mampani say na nsa beto dwa say opa bedwoko bia ye fa ne say constitutional review committee ana mokɔ tena ase kɔyɛ hwehwemu de for man Ghana mamra constitution ne ho na me bia beboa na me bia moa na yenye ne foforo na so mo kirem so mampani be ka mu nsem kakra bi akire din o mo kire mampani so mo sere na ada webe sese emfie mienu ntem na wakoi onfa full report ni nyina na monten on release ni nyina fa mra hwehwem bia ma ye bia no ma ne naso onfa mra bonten na Ghana fonfo mani kotu awi se hunu bi ehu hia mayo manam na no tintintin ene boa manyofo nko a ene o mama na mutua to ebo adwumaden mu mpanifo akura mu kire meto no kura mu njeda ntua bi saa ena musi ye kwachi mada no huriye na musisi ye kwa ho adidi ye no mpemu nyina ma ya fonfon saa ento ma enwem na nka jamre ya beboa na enzo enya bia firi afemu a e kire din o ma mpani dia dia mpanifo kire bi se bomode na release full report ni nyina na Ghana fo nyina fo mani kotu awi se hunu bititu ne mebunu na ye hunu de wom ne ye pa yanka yampanso a yezu yankasa enti we ne de ndo ada democracy hub penifo na si form sade mo kensa yo ana o man kan yi emebu no obinya tete yes amama nko gina mampeni ekonwa no nko preview ana mo nya ne 25 kra 25 ne de so a ye mo fra no mo adwene bi no wit na obi adwene form too much ye ne nko nya tumi ne de anya sem kumo odi be din sem kunu sa but 30 de nkanya bad 30 de se na o bobra sanka 30 nka betumi agina ho edijo ma no betumi agina
Bismarck kontumi nyina obegyina Bismarck hwɛ Bismarck so waburu 30 o so obetumi gyina hwɛ sɛ Belinda nya konkora Belinda betumi gyina ho Belinda ohuni saa no wɔsena pɛbɔn huni ma pɛbɔn ukɔ akurasi a kwisie a wadanwura mu acha wohuna ne ho nketenketen de bu anyini pa yɛfɛ na pɛbɔn wohuna hwɛ abegya no ba wogya na wagya na mpisa wanyini pa na wo hye bɔn no mu no ɛyɛ yɛ trenwura mu acha opani apɛbɔn won TV da na maka kyerɛ no na yɛnkɔ PM wɔ the news center ɔde nsɛm aba o kyerema yisi gifoi muna muni o so afọ no hwe o man Ghana ya ho ne ne nsɛm so me kyerɛ Minister for Energy and Green Transition oniminyafo John Abdullah Jinapo e de abetu dwan na mo kyerɛ sɛ yisi se o matem sika botene 3.46 billion e de kɔtotɔ nneɛma akwaso ye ho no makɔyɛ adwuma procurement nkɔtotɔ nneɛma 3.46 billion ɛna matam e de kɔtotɔ nneɛma akɔboa ma yisi adwuma ku na kɔnka na so mo kyerɛ ma sei Lopoto ba ye say eniama eye containers ahodo a cables guma bebo ma yisi jadwumako na konkan eniama no pode empim mienu ahansia ene aduasia nsom 2637 missing containers bepem ne report na ba ye no e kire din ena matam sika botene 3.46 billion ekotone makoye adwuma wo na se de ayira ne de e kire din se mo mfa ho won ano pe kwa kete ebisa ho ensensem eno eye di news center amane bo ano pen odeba abetudwa ene yede asomwe yefru an yankoya nim kura yankoya nim piemum e wodi Ghanaian publisher ode nsem aba o kiremu a ene wanim yada emiranim ni legal private eye petitioner we no oyemiranim ni de din ede lawyer Martin Kpebu o kiremu a ombesre eye hurt good face deal na ekoso ewo eye prisia na nimpotem bogoso no omunkotwam tentem anya sa Ghana ka ye be bono se di agora eka be bono ebe ye nwanwa o kiremu obesre sa deal na ekoso no ehu pa nti yenkotwam pa ma ya nya nyuma fofora won eka ye be bo man be bo ka bi adwuna wa ye ntiase nti obesre sa eye hurt good face for there the munko twam sesi ya amfiri honom tonton tan na mo yenhye foforo wode ato abanim se wanya ne sa de a sesi a mohwe na manka se wanka yo matempebu no waka ho asem awie na katafata so biensa e wode Ghanaian publisher ba mane se mosquito ene Julius lead NDC race sovi aba monteno no yaka ho asem tisese ne de yemfantu baabi yenkwaso ansa ya daje bebre sanso na code board mpanifo ya dwuma soronko a wode makwa akotua sika me wofa se ne dede Regina ne brain surgery o makwa yama na kire se ma ya de pa bo frei na dwunum wanya ya de pa o makwa akoye no operation good board mpanifo na eyi o mbotom sika kwa yi adwuma ya me kire mo pi ma ya de pa sika ko ma mfaso abaso ma ya de mo sa ya de nya de bone ma ya de na say OSP edebatu dwa say aka ne me wafase ono na National Petroleum Authority me wafase Mustafa Hamid mi kura me ka se me ni kwehia wo kokoro memre Brookcrest University ho ekoye 102 bi wo ha sa na me wafase kura makese kura ba ho bi ni ade na beto dwa say say OSP kwesi agya be kan se opening we diga na sika wa maga na boka susuro nti ye de na kwagina mana ne sese no wohwe tumi a abato dwa say high court yema pa Dominic ayene abanlo ye peni ono konso yo so afo hwa teten ne so de akoda court agya tumi se yenyi tumi a OSP betumi agina na nanso ne wabokwa adu no yenyi firi ne nsam sese no mu kiremu a ni case na koye Lumba case no wa hwe ni ya na Mustafa Hamid ekire din sese no se tumi no OSP na wa fight case na ngasa na yesi yenyi no tumi firi ne nsam no ndi ho na de ko dizo mu kiremu sese de ade na ye na kire din wa hwe ni ya Mustafa Hamid ekire din wesi form kra edezi an case na hwe be ye foolish case ya hwe ni ye be ye foolish case ho sensem no pay abetodwa bedane foolish case na tina mo hwe ade a mapie ho eno ho sensem na no pay abey yankuyanim the new publisher ono so be kan bi abotre ka me wofase a
ene o mama ne bill o modi sika botene 30 million Ghana cedis atu ne tiri so no eno so wo sensem abetodwa sanso na OSP court case in Limbo Mustafa Hamid try stop minority demands urgent action eno ho sensem nyina no so aba abeto edwa yaka ho semti no ye montra na yenkwa yenim na sanso na cocoa farmer cut off his own panis hey Edias sema me wo fasi DJ o ma no asema be mu oduro wade mu tirem se cocoa kuani bi wafa yiwan eso ne bemmem watwene tan minim na ayi openi kwakata na yeka ho asem no eye weye o ayi the new publisher ndifato the new publisher asia hope katafeto so na min zoom ni ye na min hu fa na to so no ba wa hu ni ye katafeto so nsia page 6 edema the new publisher eba mane ano pay say ko kuani o minim say ni sika sam na enkoye nte na wadwa so na ne ho kafo na enya ntoko kire din watwe yiwan na odi so ono ma ne bemmem osom na otwe ne tan onim say sausage ina odi knife na si so kwhye kire din yi me ofazi na bra ba wieye hey ade asem ni hey yi wiase nya ne debio ana me boa wiase nya ne debio yi de benzo hwe kure ni me ofazi omusi bunu east ena wowo bunu east ena wowo bunu east na ofazi wo oye na adwen se nko no angaza be hye ne ho akomfo obe hye ne ho akomfo ewo ne demu ene ade a amanfo ko yopani na wodam moje tu no pram no ne ade a ewo bunu east ehonom wanom ko yopani ono ane be ma ena kire se odese kan esiso pa ten watu mazese no eho no munyina tokura beda ho no maje opa mo pa asawa de tar ho de mano nti watu afiri ho omo kire mo pani kamia ye say na owo adwene mu hawo kakra o mental issues kakra ena de ade a nti eno na ka ho bia ono watena se hu se ne be ma no faso bia amaso ama no Nyankopon a mistake pa se babona watumi ama ne be ma onfa anya den ohunu onfa ne be ma anya den enti wo se abo onfa ne be ma no aduane anka ho ama no enti no sabe ha no dodo enti watu ni se hu akokua ni bunu east watu ne be ma ya yi openi unya de betu ana betio DJ man was ne be ma de obetu de nkoti wiase ye den otu pe wiase be fono no nti ontu na DJ Hitman de no o mana miza ne so obetu a na nka eja memo ano be ma so de utu de abebobra ne yo utu pe bebobra ko ari musa mema ntumi amobra nyina ye be manya nti utu pe uye die kwan na ebie ndo openi obeso obobra ko akire watu akire din bia me hana bra bobia ne ade na ai me wa fast no wo dobro ne janje kai zam tia no se wa kai no wasti wudi no obetu ana ko fi ma kwa am so wotu ne da kran na the national voice esi from ko fi ma watu on na Mahama promised to stop Galamsey. He has rather escalated it. Katafa tosu du miensa edu page 10 ewa the national voice eba man say Ghana mampeni ehye boss wo ba Galamsey nko betu ase na so ba yi wabehye mukina ema sese no ageta etu atese wa Ghana ba bia ba ko bia Galamsey ni ze ni ba yede ansam yenu nyina left and right yetu ni se ya enti bosho mampeni hye ye no wabehye mukina wa ntu ase mu wabehye mukina mese Galamsey na ya akọ no bruta Ghana for tu no left and right and de amanane for credit tutu bia aye nsempi na ehun sensem aba abetodwa na Johnson na sedu nketia na one de wunim se wodi nkunim bia na ode ne nsa ode ato ne minim oti wuti te o tirema wo mu contest ne nyina wo 2028 abato no mu de endi sema yokunu wati obi ati ono ana eba Johnson na se last me di kan ka kirem dadaw se Johnson sedu nketia nde bibia ne ho endi sifo be ya o ma o obeba o openi obeba
ono no beba mo ye den mo be kweti sen ono na beba because we say nani abene dia obeba enti mo ma kare nyina be pere nanso wemfa Jones na say du nketia e na obeba na nanka me hwe ani mu sen ka won be ma gen na na opoku agyeman me wo fa ase no ana no me call ni fie ba ko ni fie ni fie ni wa yi o ye friend say Cape Coast Polytechnic onom Polytechnic rather Cape Coast Polytechnic wa ni hona ni fie wo nice house ka me kwa kwasana ba me kwa no mu so otu kwan ti me ko no ni fie minim ni fie nyina moto aba na mana so Jones na say di nketia se won tiase na daybreak dia ba o kire ma no pay Blola Parliament Chief. Oh, Bamo wo ede na pakan ten abefa no de nuku. O de ne kɔ we de ma yenwu ya ye ho hyeden. Enti ade hia mo Laura yesremo we de mon kafra pa. Ohene popo no ene da kuro na no. Na eye Paul Willie Kabu a otoso miensa. Bamo wo ede na pakan ede abesoa no. We fere ntoma tintinim ba mo wu a omfara de a sabi ohritina eskafo mpaso a ne nsa ho abankwan ena odidi awayi ne sim a wo mu nipa mfere nipa abefa nana ede ne kura ase amekase no wa ma no abodin foforo e wasamado a ye nsem pia ya reho a eno eya bna abo oman Ghana dimpempre de rora enyene popro bonom parliament chief odaya wanso de we fene ntoma de tintinim ehun sam na abai na abetodwa ewo daybreak wakrata anim kirem a maami bia wanya mfinhia no eduasa ensia 36 years ena obo de trim posa abofra afi na wanya mfinhia no nkron wakota bire no ede na free krobo epiementamu anka okwakoton no wo Kenya na waji sika be fia be bobra ena abofra yi pie na wofo hu no ana mbo mode yakoye payment ma posifu am asutire se ne ekoso ana wo so ekobo imperform ka bia wo mamane na mbe bo enka payment mu posifu atena ye asutire no mudidi atentesa ansa na mami wakofa bofond na free krobo ede na ekọ Kenya akoton wadi anu kura wie dada airport Accra International Airport ana makwache na mekese no ogina mra na mra ehwehwe ni nsemu ano peku akatai ede abenti kobrane akotam ubi ede na fi krobo Eastern region okwa akoton ni Kenya enti mu abatan mu amani kwa mama ho pa oba ne nam krom basa amanfo omotonton bi enti mesere mo mamani na ho obetuma akoto kwadu ne nkate ade afa ba ofofo akoton ti mu hwe ni yie yo ya ka kire mu hwe ni manka se yanka na the chronicle so aba o kire mu NDC presidential primary mosquito leads Julius Debra APA post reviews itimike se die ana no pay me wo fa se Johnson na se du nketia wo trend pa o Johnson na se du nketia o trend papa je so no wa pass through the mail wo hwe ndi se manyoko na je se dibira hodo bia sefata bia no sana aka no yetwetwefo pani me boa no ye general mosquito ye mosquito na no yetwetwefo a ene se obeye national chairman ye se manyoko ne ndio ana unimo amanyoko no bi obeye national chairman ne kita no asa manyoko ne ne dia okase mpuna na ye den epuno Ize no omuchim de twuma betodwa ne de Johnson na se du nketia ono ana ekro motwum mutan modern ka ananya sa NDC motwum mutan Johnson na se du nketia modern ka enti mu betua e 2028 muntua ma no na omra muze moye den ono ana beko na 2028 mate se the base movement is ombedi nkunimu me wo fa se Dr. Bones omuso mu de yi na eba me wo fa se asen central match bedwane omuzo mo ba ko kasa ma pa ne cho no abaye flag bearer ziafo mu ni frank etuni ba fi na mate ama yekunti no wo beto nsa afre na Kennedy abaye mo flag bearer na 2020 omo de naba omuzo ba obete ne te be ko one time kra ba pa na me wo fa se ho cheda ho be di akon oda so nya esisire kwa brafo no yo aya na misre me wo fa si pa Ghana mebruji ni di pa o na sei mente hwi o abato no kwa wie ni chada mente wonka e de ne yehuni Ghana mebo no su fili ni pa o ba mo na onye wo mo no so nya mo aketo sisi kwa brafo pa na di Accra Times is wasi form Accra Times is form mo kirema good news for not enti asemoda ba ma de hia mo atifide mantem ni nyansa Mahama to self finance Tamale water project plans to establish 5
processing plant underway. Inti Ghana man penny chile say na tifire man tem hwa na ofri oyesere mu say jataba. Ne senti se wanya hwa na beye. Ono ankasa bejane na so watam sika. E de yakwa kosi water project kesiye amensu akwa atwe asebe de hia mo watifire man tem. Mo ne mponje ne enwan ene nantwe na nim suo ba kono. Eto atwa na mapomudi akonkan. Nti o man penny beboa na wakoye ensu ahodo pii. Betumi supply ama de jam wativire mantem ne manyin supanom ene wa chinso processing plant pa wo ba be ye ne ho no enya sem kuma kuaye say divide mantem ne nwuma dodo ne nyina ye kua na obayiye mfini dwuma wativire mantem mahunu say yes wani mu hwamada enti ne ye nsem ahodo ano pay the Accra Times ko akrata no ode ababetu dwa ne mapa Ghana mampani John Dramani Mahamud de agwa kwamu de ama de hia wonom ewo etifide mantem ma Ghana man nyina so enya ho emfaso na me wafa ase mahye dwuma cha me hene o kire mu asesei obesere o man Ghana so ya hodo nyina no yanyiri mu kama na ne man konkan no mu adwuma na Ghana sikasem konkan ne du ba bi a ne ma bi ha adwen pa na drug abuse is dangerous and destructive. Northern Regional Minister me wafra se Adolf oniminyamfo kirem say enubone yade a emfani pa nkoba bia wapomode na adegura to prenti obesere mebu na mate agu nubunu enubone so amonom na left and right no munyai na mapomode na modaache ana modegura to prenti enti obesere mu ada munyai nubone nom sa cocaine ne weed ne yi ba kwa ba ready a no ma tentan munyai mu ne mu tutuo obitumi shibu nto saa onim bonto eye duro etumi twitwi ese utwitwi wiawe no wabo yemi anka ho a ukọ ba bi kura ba akote ato yase mebu no agro mu didi nukuru manya dewa nti munyai na emu amadache ne ho sense man pay aba abeto edwa na ebre no ko diko aka tambo so no yemfa we nka ho na yemfa nsine dwumadi awodo aka no DJ Hitman betena dwam na ontoa bibia so kama emfa ensom Ghana de shem na the update at the aba saying Ghanaians facing a harsh cost of living a year climate under NDC enti dama ngoma shebedwane no kreya nso aka no yo swafo hwe o man Ghana yensase ene asase mu nepa eso me wofa ase Samuel ebugina pa okiremu a Ghana man pani bae Ghana fo huna maniu sesei ne man kwan kan zaze de mu hunu no dama ngoma shebedwane okiremu asesei o man asitrema yedi o Ghana fo ekwadwam mu hunu hwe ne man kwan kan sa nti wan pani keke kan ho na ndi zaman yoku no bosho mo she Ghana no nya no mo yi nti mo hwe ni yi pa ano pay the update ko akrata no ode ho nsensem ede aba abeto edwa na the metro lines NCC form the metro lines esi form a wo kirem say MIF rather IMMF net 5.43 billion in royalties page 6 and what they are paying na so din katia Pip Julius Debra in NDC 2028 a year raise new APL rule a year pon na pay itemeke say the Johnson said din katia de ne kuaka ta hudo ni nyina na hunsem wuma abato na omujumi se watini said he okokra okwadru mirika trom omamaka ni nyina wase on mo wiawie ba ne adia na birthday ba ko bi wo ha no amenti free ho no na me so na DJ Hitman ontoa dwumadie no esom na me wofa se Master P e de aba no pay say happy birthday e ko de ma ka kire abna afra kuma sika ka kire abna afra kuma sika asante bekwa na wo na wei every Wendy mensa we back seller sister adwa ana afi wadofo nyina omo wasante bakwa echirima ya ma fantastic birthday ya menchira opi no awoda no onya ne sonkokura ka echiri abna afra kuma sika happy birthday ya menchira o ontina ne mu fanchira o na ompeja mfra dum kwadum akoma so abisade ne mpebobo no kokwamu no twede ye mpoyankopon ontiu na onye ni nyina emfa ema wei every Master P London
ene odi free eba senior me mfa ba kwen ka ho na me so so na DJ Hitman meto aso am me wafa se Dennis Kofi Dennis amono Kofi Dennis wa mono ono Pristia ene gogwo na ni parent awofo Jennifer ene afi nso Emmanuel akwasi wodom wa Pristia Western Region mu chirim se ndem wodom ade nyina wodom do ba mu nse ne form Kofi Dennis ene ene birthday Kofi Dennis amono today happen to be your birthday mo fa se kuma ya me chire opino awoda no onya no soronko enkwatente ogini chire emu ode ena no pay yes re ediamo happy birthday once again Dennis Kofi amonu wo Pristia we efro ma me Jennifer no papa Emmanuel akwasi na mo se yemfa woda sonko we no yemfa emaun semro fori bo aten na di free asante mantem kumase ede ba senior yemfa nsina dwumadi ahodo aka no ento aso right kwadwo me da se pay quick commercial break here ba Anidaso homo bi adwumadi no ya beto aso Minia femme waso anyone make kra na menka DLFM Plaza Hotels no semti awan trail se wo pe baby ye meetings and conferences are anyhow because DLFM Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e come deal na wo pe baby ya obenya duane a emu ode ne mu ohwam na pomudi wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogo mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia menhwe baby a se DLFM Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a mema and a man to Missy one trini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, ahomikawum nebe shekiu amawoniaje etwegusa. Oh, DLFM event center. DLFM Plaza Hotels de Edai Papa. Inipadem a buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdwe dia. Ya bia ya punama. Afe ye wa 1 bedroom and a 2-bedroom apartment. Ya ubetumini wa busua abetinem for a limited period. Afe sheshe DLFM Plaza Hotel. Etwa kwan ewo obotan so ene atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwerase. Ye ne fire service station no ene di nhwani mu. Se wo kwa denta. Ye wo frafra ha ubetumi afre yen ewo homayi so 0530458834 na 0207979461. Email info@DLFM Website www.DLFM DLFM Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Nasela Casino for GHScratch.com. Sikam Pimpimo Mama Ghana for the Ninyasam Getwa. GHScratch.com. And you scratch and win instant cash online. Whoop to me for 100,000 cities kutu. And it can somebody say, Aquenya Miensa. And I will to me for so dear be simple. Me the kind to scratch card. Our GHScratch.com. Na scratch a keke. Utie ya. Udam instantly. Near Tosumi no air the daily challenge. Debia. Ye be a minute to us so be a scratch a card. Don't do a bit to me. Say a cartoon. Now can you put top 5 on the one? 1 year na card. I bet Jessica Bafu. That's on. Near Tosumi Yensa. I the game challenge. Now by an so be card and Mudia open. Severie now can top 5 on the one. Discaco Fiji. Sikaba bro 100,000 cities. And I'll bet me at our GHScratch.com. It's all trendy. GHScratch.com. Register. Scratch.com. Nedina.com. Kaisan Sheka Krawo. And Krato Gaming Commission of Ghana Jet. Wouldn't if you do what you want to into a baby. Ultra Fanyan Ago Ghana deal 106.9 and Magana and Nanumina Ayuko Yamamumo and Yaduma. Would you say, Mamma, a special? And then a mamma may dance so or mammy phone and your way, a wobre, so babo mammy abaso with DLFM, Yamishamba Mother's Day promo on the 10th of May 2026. Mechoko Tonima Bosomino, that it also do 150 million any adrenusia. Momadia Salba send a video, WhatsApp message, and answer SMS. Nemo video I'll be sending and my name Brosima, and penny 4 better. Na fe messages e mo hwam no ya bona baso nti we so e yakwanya sonko a wo de chedo e de a chewo ma for messages WhatsApp and video no fafa 0531 698307 0531 698307 numekuo dodo na da roma ade de dwumadie ye de bro DLFM 106.9 na mi shamba Mother's Day promo and na no ma ye bi ye mamomo ene adwuma ye mama yiko na mi shamba
It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso, woho, obia. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso, woho, obia. Baby, then I was saying, Capra. Papa, me, I win, you know, I'm a accident. I saw me done for Ghana, I am say, I got it so wrong, I'm a so even if you be that bad, I don't need more. Let's see, I'm a lesson. Into me, they went to the Benjamin Kawa, Benjamin Safwa, Benjamin Ka. Tell me life about me. Into me, they went to the Benjamin Kawa, Benjamin Safwa, Benjamin Ka. Tell me life about me. Was in the day, I'm famous, I think I say, so let them come tired by was in the day, I'm famous, I think I say, so let them come tired by. That's how I am, I gave my heart to you. You thought I'd lose the screw. Yes, she me trying to say we got matching tattoos. Now red flag now. Who ya mean any no? Why do it's too late. Even though I did my duty, even when you never need it, could I be somebody not my best friend? Me to na na na. Want to me cause I got what could I know I am. You took and tired by Pepe was in the Pepe JJ what happened to so you took and tired by Pepe was in the Pepe JJ what happened to so you took and tired by. That's how I am. Let me see how so I do. You fall in love, oh, but sometimes stand in love to cry. DLFM 106.9. Sacrifice na de na laji come. Odi na go, banale gaju kaki. Power for the World Cup, baby fe party. Maya kube kebi abo kaidi so ete. Enyi ma aso, se huwa ya down for. Maya kube kebi abo kaidi so ete. Asa, on the way God I know dance. 34 minutes after 8 a.m. here. And I know you love this song, Krabina Dance. I get the brand and I'll pay. One promo to say, Krabina Dance. You love this song. I saw my man says it for me. Now experience the ultimate in comfort and luxury. DLFM Plaza Hotel where luxury meets comfort. What's the main control? Somebody I saw back for you at the gym. And I felt butan so luxurious, comfortable rooms were hall. There was swimming pool, gym were hall. Conference room for all your conferences. Sabeka, our DLFM Plaza Hotel where luxury meets comfort. Over there, so my friend Penny for now, if you want to your reservation. If you want to your Enquiries, what do for Plaza Hotel 05304 58834 020 7979461. Your for Plaza Hotel where luxury meets comfort. GHscratch.com seven control. GHscratch.com. What is the baby in our band? You want somebody?
So won't be this KB ghscratch.com. Never me and son we are won't be to me this KB dear Google Tom. Number one in your body I saw better scratch card no. Was scratching their 2 mobile phones so instantly after once what this KB Google Tom. Number 2 the daily challenge. You scratch more than other players. After once what me climb into the top 5. See Canada also papa. After cash price no match. Number 3 there, the game challenge. Pick your favorite card. Now if you play, the agronomy. ghscratch.com. Also bet me just a go bottom. But I saw because ghscratch.com. Register play. If you also this cafe go bottom. This one is powered by La Palm Casino and approved by the Gaming Commission of Ghana. Terms and conditions apply. 18 years and above. Hollywood, the agroyana the nyasa to home. ghscratch.com. Abasi and just a cafe go bottom. Ana pema me musa we bema mo dem what say won pem. We bema to so to make sure say we bema mu udi agro na fe wade agro you papa. Premature ejaculation. Wonu oba be compass so but we dem na kwakwa bibi ho. E ma na say oba ne bedwa papa. Give us speak up so we can for the amount. Give us speak up sauce. I come up on Sanka Bill. Sexual weakness. And give us cool capsules about. Go credit to what we see yo ya I am Tim how one. What drone on? I give us cool capsules. Give us about Miss Child. I don't know support your immune system. Ne put your malaria, typhoid. John is a twice here. We still appetite man so to me the deep. Drugstore pharmaceutical shop will be a ubenya be at all. 0543-222-470 0543-222-470. Give us speak up sauce. Give us cool cap sauce. Give us a barmy shot. Now on the 10th of May, DLFM 106.9. I mean sure my mother's day promo never saw. And then the mama made them strong home my phone in her about time does so. And dear Bakwa, your parents were Babakwa was so nothing once a baby. Our mothers are so precious, so special. I went to DLFM 106.9. I didn't mean sure my mother's day promo never. I believe so, I made the most strong home, but I saw better be their farmer. This is your opportunity to celebrate and honor on the 10th of May 2026. Somebody I saw be a video kakra. I'm sure WhatsApp message kakra. My name bro a minute yes. I've been sending entries in 0531 698307 0531 61 8307 0531 698307. So don't miss this special opportunity to appreciate the important woman in your life. Yeah, celebrate you all. As was sent off at all. I mean, sure, the mother's promo powered by DLFM 106.9. I mean, Jay, from him out here live on TikTok and I pay. What dance man or him and I pay what pum to say. For fall in love, oh, but sometimes stand in love, kakra. Now when she baby, I hoop and I'll go to the chong. So who don't like it, and girl, but them sacrifice that they did not like it. Body now, and I'll get you khaki. Power for the World Cup, baby, party. My uncle baby, I'm a guy that's so any man saw, say why I was down for. My uncle baby, I'm a guy that's so asa, on the mega than a opening in Chicago, or by church, get my own lament. I saw I am not till I yes, I'm a missus. Get my own, I saw I am not till I yes, I'm a missus.
Show on DLFM 106.9. Anidaso obia. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso woho obia. Swamani Bay, yes, Womano, and ya, woman for bra, and a betrayed. 43 minutes after 8 a.m. here, the discussion, Pensemuno, and your debro. Join you live on Facebook, DLFM 106.9. Israba Kojo Sabibi, Atanasi Kofitela Waha, Rasamo Kojo Kwazibi, and a Peono so Adia Kuna, and Koma Yebediano, winning and so do one adventure, Baba. Or join you live on Facebook, I want to share link, no, na for Fufro being so. Into me hedgumedi ni bi ene anapay me hwe na fe me ma empedufo akwa ba na enkoma wo honom no yenni nkoma no inshallah kwadwo same bi kwadwo mache mejo so ba ko ran Kofi, good morning. Good morning, Hitman. Right, anapay nkoma me pese ye bono eyade a ewu hia papa apa titru Ghana ahyenkafo aya one thing as you pay attention but aya very very dangerous papa apa broni bese wufu wallen commercial vehicles with passengers on board. Fuel and commercial vehicles whilst passengers are on board. Seka, yadi akosi fuel station. Ni ebu fuel egum na passengers egumo. Yadi a very very dangerous. Kwado ana pay fan komo ye na fi yentin komo yin fan free honomo. Brako bra me na se na yemfa nchi mu oden ma yatifo mutie free chichi ni benche. Right. And we have some and a depono so on yasemba kwa or main dodo na awuya shenkafo na edi ho efo na any say car shenkani nim se ne car na isi ho no se ufuo gauge ne kura nya adwuma wonim fango dodo a waka nim, you are aware of it.
na kobrane de car akwakusi stage say yen loadi no na enipa na afoma car na yema na wakwaku gina bia ya ye tofango na omabu aguma ma no na odekọ na asem we no mashele de mania di nyuma bi achi wo man mu saa na recently on say me movie from Alaju to Pukwase yeah na nansenya ameko Pukwase no niama mi hu na akwa akwa de say eyade a eyesa na hyenkafo no almost beye menka ne say beye te say 99%. And say ka bia mefo na hamachi a meba adwuma bia cars na elodu free Pukwase eba what do you call it Madina no saka na yema wi a oba wanim kakra bia star oil bi wo kwan so be ho no munyina ebu fango no what they do is ka na yema no na omodo akugina ho no na shankani ba kwede se omubu fango na oto no dodo ti so hwe na the tank ne nkoma na wabegina ka ne nche na ogusu ka ne sei I'm telling you gidi said the fool one between babia and nansa munim recently my phone 3 times and nansa waye endra waye nenso so ahamachi waye na passengers ni bibu afu na woka omumfiu eye so bad say shenkani ekwakobu fango no betena se anhwe han na wopon adwuma wonim se wopon adwuma ka na wapon adwuma no obi antim obetumi akobu fango na omubu kwesi wona mamanfo akotwe I don't know se mubu fango ne gu ka ne mukopake a obi mukotwe firi mu ana is that the reason na ne kra ye reason kra na face baby abetumi abɔ ho ban ehu bakobra mo de yankwa edi agro na ka yema either being sprinter Toyota fish even VIP drivers ni bi kura ye bi almost chankafo waga na haduto na yade omo ya no no unum say commercial vehicle no obefa passengers even express omo nyina ye bi adwuma mu di na omanyi mu ano no obetwenya maka na ye ma otu a owo specific baby a obu nu fango ana oba ne de we hunu so bebu o obetwen na hamache na ka na ye ma no afi ni wakosi ho na enipa na waka ni mu ni nyina tim ne bebu fango na gu kanim na so obu na senko ne tank ni mu anu wagina ka na front we bie door no na wogoso ka ni sei ogoso ka no ko babia na rura babia na ayema no wote openi ya de niam bi di agro wo mani mototo menim se me de video bi ma Isaac se obehu a takwa haya abusu afon joining live on Facebook video no na ya de atoso no and de ye ka no ehu video and ya de atoso no kwa just run me through the video ye kire fango sunsanso de ba no wempo de eye motorbike kekewu na okobia ya okwakoto fango gwel filling station watakwa ena wobu fango no kwabrane wo ye ko funko ena wo ye ena tenant ne ka je ne se onjai ko ne ye na mwa ena odi hye ne butum ehwa na ji sew wode de oba Facebook no so ne YouTube no na mehwe omon join you live on Facebook obehu se akwa no wo ye ko ena tenant no nipa na wo ho ne ka je ne se wonyai ba bi ogina ne nya bia ye funko ho no ena wantie o de phone na call ne sisu wankate na o de ahye ne botum na eja moto no mu ne phone ne bibia enie ena ekro no takwa recently ya ena okro no eja na to no boto no ato motorbike ni nya na o de ekro no you see that cobra papa so pa homa so ye ntan bia wo mai mu but there are no marketing bi ho no ma eya hoba monsem safety ye fa ni agro ni pankwa ye nto hwini padodo a afro sprinter hamache sprinter for 23 including the driver and the mate na ka na yema kasi ya nam kwan so yi Ghana nangase enim se de ya hyen ni bitie ka ni bi ho no ma se do no kura no pese obie kura je se mate ni de ahode ni odibie ubom emmo na se nya me anya dom na wakosi ho no ma ubu fangu na wo so usuri na gisirigwa enyi fa na ni pefa eno so ya ka se yes Ghana man pemuja enti o ma na bosom na agimuja na nyesa okay na se bi nefri obi fom so a waye ya best National Road Safety Authority for MPM penifo abekan pefe se aso ye hwe o man Ghana ye fa ngo so abeka se wo ye hyenkani na bia bibinti ebia o fa ngo no kura no na wonim se be short e na short na wokubu bia
passengers ni si wo mu nyina Africa anim that is it nsihye om de agua but ko de ne sa na ekoso ma wo bia nsi ane kura no pe ngomo hyehye ne se nipa ni si a distance enye se wo si gina filling station wo dabi enipa ni si a ma ne nkwakire na wo kobu fa anwo no wie na fa ka ne besi ho na momfo saa na mpanifo na yenhyehye na o ma be ka kire yen nanso de yeni nyina ne se ka se kokuma se de ekota kurade de ye toto de ekɔ watwe na aka na ya mana wie no wo kobu fa nwa agu mu mma ne ya woso ka no ewo ho ye de yankwa edi agro owo so ni nyina so no ye call ncheche dodo na enkoso hwe ebi wo kwa na oteka nim na oye ne ko na de na ko filling station ho na oye ko ofo chi nso a etia se wo be ye ko wo be be yibu fa ngo because vibration betumi amaja ato honom enso ono woni mu ho hwe video no na da Facebook page no na oye ne ko na de na ko gina ho na de yankwa egura to pre ye be sra hyenkafo no mo som Ghana pa se mu ni ho a Ghana adwumayefo ni ho because ye nim titiru aban kas yesen eye mo ankrankra ya na mo bua wo men ne chekere ne kankro aban tachiri enti e besere mo ni man keten a eye ahoba mo nsem ye mfa ni agro ma ye ntwe ne mfa nkwhye tamfo bayifo ene wo fie bosumo mamo nya sa ade no ye besere mo wo ye hyenkani na wo ka no wonim se anapa wo behia fa ngo a wapon ne kwabu bi gum wo pon a wo kofie no last one a wo ko no bomodin se wo kɔ wi a kwabu bi na fa gu kai nim na fa kɔ park si wa ha ma che wo kɔ edanya betumi a short but se short na pese wo bu foforo gum a se passengers ne free kai nim wonim se MPF wa beka se car ne si stage na I mean wo fo we car na ya wo chemicals bi e free fan mu ba bonten se ekɔ nipa ne tirimu a na o inhale a e de susanso bone e de pressure pomodi I'm telling you fan wona mubu ni maye no sa passengers ni take anim na se ekɔ obi hwini mu a de susanso bone e de bre nipa no na pomodi but shankani bi hono ma woni mu wa woni mu na abeka no se de obesi betiaw ne sabe nsem hu na obeka kire wo no enya dewa yesere won Ghana shenkafo mani diem yensagu yensayem mamo ho moden say passengers amofa wo mu wie ansa na makogina bia mu bu fango no eyade ehu e de mayenkwa etemu nyai ene wachi nso ye besere MPA for any National Road Safety Authority mpanifo sanche akire we na ya entante ho asem when is the last time I tell so mo ka bi so mo begina etufo say mo ka na nyama eyama me yemfa nkogina stage emu fango omo nka enti ma hyenka fo dodo bebre na nka sanse danim maka se o ma no hu ahyentwe ya adwuma bia ba akorba nya obi akeke na se o ko first year ekotwi hyenyo adwuma bia pese o ye na mra beta ho nsamtwe adwuma ye openi mra beta ho nsam wo ho no ma nsamtwe adwuma ko ni mra ma ho kwan se ka enke betumi tena no mas akeke nkwase esem wo hawo nsem bi obi aka bi o content answer ka betumi aka na nso emra ma ho kwan se wo beka ewo kasafidie so adwuma bi e wo ho mra ene hyehye ya beta ho enti adenti na asentwie no obi pese okotwi hyenya hyehye be na mpanifo de ma no ansa na wanya tumi krata na kura kotwi hyen akwese ni papi na no obi kura ne ho a David license no kura mpo an office no kwaje ye o de fo obi so no kwaje ma no enti ono magazo onim eniti na but emra road safety onim ho hwe enti wo ka na wadwa ne buafu osi wo ye tu no Ghana ha na de ba kwa menim ne se ade a obi nim na wo nim na wo tene nipa no ofiri se wo ye tu no wo ye tu no wo ye hyehye dodo ede ade a ye fiti bu fa ngo wa ha nipa tim no ede na asie wo nkwa na ye nipa wo medidi watam sa eso ade amu ye obi nim de besi daache enti ye besere won mede ba no usi no ye besere hyenkafo ka no wo pese wo fa nipa ni wie na okubu fa ngo na wo besensi obi a gu wie na okubu wa de wama mo distance no asan be fa wom se won ne sa de a modin se wo ka no ano enumle na wapon no kobu fa ngo no gum ansa na ade ache na ode akosi stage se yem lodu express mi ma fu bia kokuma sa na omoye etu ekwa na ode akosi ho na kobu fa ngo na gum makota akra do mo de ayemi keep o mo de ayemi kumase o mo de ayemi ade akoso tron so ya mfikire ha yanso o mo so de ye enti ye best de bia na mo wura na afi ye ka won momfa yenkwa eni agro fi kwan we yento na omo so ese omo intensify enforcement no so si form MPA and afin so we National Road Safety Authority mpanifo and pay me frame wo fa system yat bad want to me amfa omo national PL no
nanka me frɛ nanka gya yɛne na di ho nkɔmmɔ ne ade ante no yɛbɛsrɛ ɔmu si fam na wɔnom ɛne mpanimfoɔ ni nkɔmmɔ sɛ bɛyɛ ɛbɛboa na akwan so kɔsɛkɔsɛ dwumadi no bɛboa yɛn kaa yɛn na nam kwan bebree nankasa nteapo na ade kɔsi stage na ɛgya kɔtom sisi a na wowɔsowɔsoa na gye serew a ɛhe na yɛfa ɔmɔmmoa yɛ na yɛn nso yɛ mmoa wɔm na deɛ ɛkɔ soɔ no ɛhu paa right insura ba kwadwo same bi kwadwo meda ase ada papa sɛ wode wafutuo ne wadwo nkyerɛ ɛde aba ɛnɛ anɔpɛ kofi fa mic na ɛna afei anɔpɛ mamitio good morning mamitio me I have problem with the National Petroleum authorities NPA or more Ghana say me no more you kind of same problem one say insura ba akasa no say yɛn hyɛ dante ho bebree sɛ bi ɔmo advice drivers no say yeah passengers yes ɔmo educate drivers no but according to them no all the time no ɔmo educate drivers about how ɔmo kɔ fueling station ɔmo ma passengers ni nsi from ansa no mabu fuel no Hitman me no mienu ti kurom ha we know say truck drivers nyina la bebree passengers go came no mark of fail. The last time I think said last week me for trotro Hitman oko parki wo petrol shell or felling or felling a tank na the tank no fail ayama iska wo de ma attendant no jense sane yenko simple as ABCD na Hitman was parki car no na wo tu akọ nanim na wo abo brake na emu awoso sei wasamba na chi na wasamba na chi na ya sande we na sanshem na ya fele na attendant na pause na wasentu akọ nanim na wabo break na emu awoso na wasansamba na sa 3 times passengers go come and am busa na say boss wa den o fele tank na yema diusika yenko simple as ABCD what you are doing is even wrong. Say passengers go come now they amba fueling station eba be fele o tank wrong. Mim nenti am say me National Petroleum Authority say o problem ne say so almost so my advice drivers no was ade we bebre hu no then o my ya found emra ye hu say drivers bebre e the passengers ko fueling station e ko fele o mo tank nti then o mo my ya found cause Hitman minim say utu obi fo na ne wo so ye no wanye na ya against the law say o say o face law no mebo a nti then is say be no my ya found this is my problem am any omo cause very bad and our drivers for no so ye pamo chow o pon fele o tank na ko park car ni sifi adetia na ko scanner ade be fele tank na no pana say scanner na betimi dia fele anajo na ekita on right into just fill your tank simple as ABCD but na yen fa yen ho ne de yen cause a dangerous right nipa betimi ewu anytime right kovi me da say ye ma collect no mbra me mati fon so mbra na fe ana pen koma ye di no wonso wadwe ntwe bi a wonso wodi aba esan say adwe wo hoi eni ba akofo trim 0593 40 6565 0534 199. Good morning. Good morning, Mr. Hitman. Do I eje weje mami ti wa do pay? Oh, Hitman, na me sure mo fa any topic am dey buy. Me see last December, me call me papa daddy Lumba yi. Sa midnight, me say midnight. Driver wey dey airport filling station almost 40 minutes so filling me bus. Honestly, I want cash and na the bus no. I want DSA. In case man somewhere there me the fancy about sugar. Mention na the and put my right. Yes, we that's papa. Good morning. Good morning. Me patch for saying. Patch friend in Boama so because free Jamestown British Accra. So bu ni Enquiries. Hitman and I pay Yankupon Shiramu any topic of the other. Yankupon Shiran Shiraba video on my affair. It's one him say fuel attendant in Ibnum. Say who drew her. Now ombe setting good example instead of they setting good example no money. Fuel attendant who phone so who receive a call. And you are telling a customer say on free phone so it will be hard. And almost setting good example. Last time na me was filling station. Me receive a call. Or no call so. So I told him say you are correcting me.
So you must do the right thing. And receive your call. So for you telling someone not to receive a call, so they should set good example for the customers to follow. Right. Thank you. Thank you so much for calling into the show this morning. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Bref man up here to say. Nyamiado yahuyo na munso. Nyamiado mi asu yahu ya papa. Hitman, ejumadi obi ya papa. Omo wiye ne sanso a, wo de so oma we de no de say why lock so omo kwa chire bani. Le de nipa na yewu mu no, o wo so ya ti say de Hitman na sam ketwa. Eti we de ya da mo asepa na ejuma pa mo na mum so. Mo san check filling stations no bo mu say obi wo baabi wo ho a na omo asuja wo ho mo che bayire ben filling station baabi wo so abo say omo no abis ni ade ho ya check sa de mani gina anka ho Hitman man wo ti right from here so yeah that's papa no pay say what to me afre good morning. Good morning. Waba ya ejiwa magi anti magi. Wa bodin no. Mami ti wa pe mami mama paso na ma ye adwuma. Yeah that's it. Hey, wo no wo team no mo ye adwuma. Ya me sra mo wate. Kofi ne same mo bo adwuma pa. Yo, anope de asem ni nyina na same ni kofi aka no. Hwe, ayade ye hu. Sa wo tu kwan. Ne de wa kosi ho na fe ni ye fele tank. Aya na medwen ho amente ase. Sa won pon nwumra sika no won nya bi nto wa won de be fele a. Aje wo de sika no. Esi passengers ne ho. Oduru kwan so a na wate de ode be top petrol no. Ansana wako eno na menti ase no efi sa wo kofa car na drive the car owner obu full tank ma wo no de ode amount enti adenti na fe de munya ya agemo de ekosi filling station na ma fe eye wo ne onwo kan eye hu na se ne on be wo so car no dan ye ko bu petrol taxi bi enipa gum wo so taxi ni sa na me sia da krache also ya ne sa na petrol no kwai demu aneko me na me se da bi enya sa aha pega Africa Ghana pe ene ebedi sa adwuma no unkoto go nkoto petrol ma ne nyina ho se wo so ka no enti ye de nipa nkwa di agro enti wanwani nkwa hu na wanwa ye mra wanwo hwe mra ne so no wanwo hwe na obi ya ni mra ne so na enya sa wanwo de agi nipa wu ansa na wanwo atu ho na mo Morning, Yaminya Juma. Why? Auntie Magin Yankopon and Cat also want to pay. Good morning. Good morning. The Bachelor Frost saying. From the Francis, because you've been at the The Bachelor Minty want to pay. You must be praying. Some that you not a pay you boom. The man soon said, I sent here. Let me, it's sorry, come out. Now we are moving. Obia and Sally and here to the bank. You're not between also, I know what problem. Waka on what is so moving yejuma asemi sidia ni asala ka say oh ye obia ni ready gba we adenu atere ka kwan ya na musi bibia asama ni e ba no maka felis omo tank an le wika ni kaka o say me be na ensan ye ni mo phone me film me fetu e fine nti ma say nga mo mo no atum na mo ka mpe funu ntie mo fe yejuma na bo na because esi akra and maybe I don't see go you be ka feli petrol station na ba na sa o de ade into the we am fan yes yade ba na ka sa ye ya ndi atiri kwan hwe ti am fan mrabi nso na fan yes so na wo no ma ayi adwuma anko bi afa bibi anko pusu because en bibi ba ya see la be ni ndrave en ni sibuko ya kai one sa be so asa na no de right o mo drave en sibuko ndi bibi wa mbuka mo so nko mpefu no jana mpefu so fan yes na wo boye nam dam afi but yan so ye da se papa good morning. Good morning, Hitman. Uti ati ana pay mami tio. Hitman, yamin shamu ne adwuma pa mo bo me se de bia mo de ne pa wo mu munti mu yi chile yamin shamu ne ma pa mo de ba. Hitman de mo kire no me se ye nu an ma da ba fo. Ye ne mo penti na mo kan. Nti ase da ba fo se wo sole ese wo din ka kwa fele o ka ese o din ka kwa fele because de mo kan no ye de wa so da bani na boa ukosi si out the passengers ekosi filling station ni se BBC a sa wo so mfa ho tototo nti ne pana mo ka chen de se wa wo ye bi no eye daba fo a ya to mententa no ni ye tie ni asachira ni ate enwa fi ho na aboa yen Hitman
Yamishamu ne mapa. Right. Yankupon de do mo amode ba damase. Yes, so yeah, that's papa. Good morning. Good morning, Akra. Me bacho your first saying. Midiane Tommy o Abuja Kamana mi butu. Tommy ubre ni ma minti wa no pay. No pay there. The bomb baso on say the entire Ghana for ajimatu no. Education na ya mo de maye no. Nti ni ajimatu no because I know my way. Station penifo no asede say omo ka kire omo. Any effect MPA for no or say omo na ba out. Number Sanchez chile asa no mani nyina aboye ye beda mase se adwuma pa mafatu ho so se mo beboa Ghana fo ama no ma bi wo ho no ma omahu ka wo na fo omo fele tank maye but ya na menti ase se yan ankasi ye die ni die eye se because o so ka no e sei gauge no but that was bebre ni tubo se ebedu mlebe no gauge no na enye adwuma biem I had dream bebre but okay no de na dream say na Saturday we go to be outside say broni anase bibini o no say me kotofu e no me twa me ho saa say opete no enye ma obi krampo to be sim okokakra na so tia no de agusu atopia but broni aye car ama car no limit ofre na ye ma eno anu no aye ma esotia na fuel no kwampo no oto fuel na opon na oto a eboa because sometimes no bi ono ma omutu fuel ni mu anajo enti no wo wato na anajo no kwa a favor di ade enti ni enya ne sama ho to ma okay right kama e dama se yo Tommy yanso ye da se papa say otumi afre na no pay good morning ba kobra me pa che afre say kama come to Mrs Minta na pay ma minti Bako brando pe ya da yami ase ene pempen so di yedu yami unshira mo no ntine ni mo nkyere mo ene dwuma pa amudi me papa sa me bi bebi onya information fi anopa ma modere discussion anopa ne di oye odue mu pa kwa ekyira ansana wa ba betuna studio so na yami onkoto ntine ni mo nkyere mo ni amoye no so my Ghana ombetie obi adwuma so oye awodanu a yedi hu dwumade bi eka ho nsem ne enkoye ye ka no obi ebetie na supreme na watumi edi na dwuma so wo se we hu na media aketua nte wo se me ye ni yi na media aketua di a menya sunsunsu aso bone a nke ye ni ha police ni dina kwa police station last week ya ye call me call man get police station police ni dina ho ena na drive ni ko ja police station ho a wo bu petrol wa bra passengers ye guma ewia so asan bo ewia sisu jire ke ferry station ma obu aguma yaye ma na even gate na no na ka so kwasa ti show bi bottle ne nyema bi wo kwa se bi ni guma ye bi gate na ye nti ye wo mu ina ebewu eso na police ni gina ho ne ba edi nkomo irade hu Ghana mobo no nti na ni mo nkire ye e wo Yesu din amen me da sasa wonso watumi afre ene anapai good morning. Good morning, Hitman. Me pa choko fima apo muti say. Nyame adumo Hitman. Hitman. It's Rob Waden Yankupon so fa infie oha enka mu fie hu. Mo mo si de onyina. Mi tramu papa. Twa Hitman. Ye kromu awo, ye mfa rules and regulations en dijuma e o ye kromu a. Aso de bia ye solia na ye si pese ye ntu kwanko obi kromu so sort ya say because no the rules and regulations ana yede ene di ni djuma ba ye kromu anomu ye pese bibi si ansa na yati committee ana ye time no na saafo na obutena committee ni so ye di omuka it wa woni nyame nya djuma Yankopon enka ho very final caller na fi ye fa djuma di no ye fa si good morning Hitman me pa che fro say Bacha order ni me ka fa committee 26 order ubreni ye nkwai Hitman me da say asama me station ye kwasho wo kwa na only say car ye mama driver ni ko bu petrol filling station na me ka che driver ni say driver de wuye emwa ye waka ni mo passenger ni o tin no ka me ho o say we aka wa no tum na nye nkwa na wo te ka ni na me say papa asama mi ken ko asam na mi ken obi aye di obi ankasa wo driver si ye di papa ni si ye di ni to want ye say obi ye di ana let me see you
It's going to just an the cost. Because we cover papa no be so air too quick. And see and once until I own my brain. Mate me so me da se abusua aha ne de phone in segment no ye de be see ya ka se DLFM na me hwa mama Mother's Day promo no e ba so bomode ya se obebo wo mama ya ba so tro bi fa mama ho e de ntia wo mama e da musronko e should be more than 60 seconds more than a minute na fe wo dia 0531698307 na me hwa mama Mother's promo is powered by DLFM 106.9 kwajo ye braso ye ko bra ko bran ye na ne tiefo ase yen ka se yankopon hira wo no right the best Russian for ne say ye besere won mada ye won ma no mede ye ko no mede ye ba omoboa ye pa entia no ma hodo e so mede gu akwam ne boa na a passenger for ye fakas ye foka e ba adwuma enkofa nkwanhia ma na ebi nka won no momode amwa ye na ye nso ye mwa won free say de omo yie no won sunsun so bone ye betumi de abre ye daache enye bia nye ne besi daache bi enti ye besere pa no mu nyina mwa wo be fa passenger ne awie ansa na okubufu ango a bomoden say obama obia si won mo distance kakra kwa akire na wakubu wi wasan afa won ebia na yemfa ne se bia wonam kwam na wakɔ short ebetimi asi eba ne se asi won na kubu fango no wi a na wafa won back ente saa emfa nkosi won mfa nimpa ne nyina nwie ansa na wakɔ kubu fango no eba ne saa na wode nimpa enkwa na eguro atopende besere mu ni suman ne mo ne nyina yetimi enkwa yenim na mesoso no memfa awodai esini awodai ni bi kemu no bonete o ma me na mensoso na kofimrem awodai we ekɔ ama simple man ewo manso tontokrum na Porsche yeboa ene wose yemfa ama no nti happy birthday eko ediama simple man wo manso tontokrum eho na wo wade nyina Porsche yebo no so wo manso tontokrum ene wose ne ewa woda nti yankopon hira opinu awoda no onye ne soronko kwatenten ne onyini kire mu ode na twede yampon yankopon omfa endom wo na ne kwakura mu no me wo fa se Bismarck Mampize edi abase na de nyina Ebenezer Obobi oye adwuma wo Ghana Immigration Service ne na woda enti Mr Obobi happy birthday nyame enye okesiye pa onye okwatenten wonkwa ne nyetenten emfa ma yedie mu ode ne yankopon emfa nche wafrum ma ho bambo o memu nya den no ma nimdi a wode be ye adwuma bo ne yahye so ho bambo nsem ne ma konkan edi aman so happy birthday once again Mr Ebenezer Obobi a wo ye adwuma ewo Ghana Immigration Service. I mean, shano awoda no onye ne sonko kra. Right. Kofi Brahma na fi yonko. Hitman. Ye ko ina ye bedo bi as so the two. Enra so minya messages e wo me platform so pa. Enra so nya messages. Na I saw some kofo mention me wo post so. Nkofo adwala radio ne de ya ma men kasa. Nice man. Almost easy area we pon anka ma men ma konkonsa update. I don't know in consultation with the programs director. Oma abra. Obetimi am show na dia yesa. David almost say on person ye we are. Me ba cho we so dia brain ni so. What is it? Obi akoka asem nkita evidence how is here ya charging a 10 million defamation. Mente. You know, what the higher day? Say. Hitman. Won't say 10 million was it? Matese nkofo keka 10 million. Yes, obi akoka asem nkita evidence. Oni nyina so. Oni proof. Oni evidence. And they say you charging 10 million. Na 10 million no dey call USC kema $1 million. $1 million in the end yenya ka akwantu no dey aka. Kofi Fabisi. Well, Asana Mebekon, let me say happy birthday and come on. Happy birthday to Apostle Prophet Franklin Nana Ajman, Apostle Franklin Nana Ajman, and your birthday. Happy birthday and come on, Apostle Prophet Franklin Nana Ajman, who is senior pastor, Banner of Grace Ministries, wo do wenya tema, we every great we have horse woman. Happy birthday, Apostle Nyankopon show. No more what domino ngosra no enye kese. So happy birthday and come on, Apostle Prophet Franklin Nana Ajman, and your birthday, you senior pastor. Our Banner of Grace Ministry, Apostle Nyankopon. Inshallah, Ebraso, we gotta go. I was yoko nafi bibia eye kama Anidaso mo bia dwumadi pastor Anidaso mo bia dwumadi no yen hwe na yen fancy na bibia entwa so kama we gotta go.
Well, thank you so much for being part of the show. It's a very good act of being a good guest. There's no one to say goodbye. As I can say, I'm executive producer and Shraba Kwedu Sami B. DJ Mario Anna Michael said here on social media and so Kofi Taylor Johnny and Rasamo Kodrakwa. Ziggy B with production technical. This Makedu said the sports bar no pay. In Shraba Kwedu Sami B executive producer. You're from Hitman. Good morning. I'll enjoy the rest of our programs.